Imeri komi kuma te kuringa kuracia mori yuenana na mwakira thai siasa cia Meru ya katu kwambiria actually twikara ya katu pikine ya mwaka wa 2027 thai twikara katu May 2027 unfortunately May 2023 medi mekai yake nimekwenda tukiringa kura na siasa Meru tayari kaikuwata mwangi to sustain to kija mwanga kaita kau ka 2027 kana manto ya akira nyuma ya kuchani atatika assembly ya county ya Meru na executive nende kuchani yici ya ora kwa kaita ka kai na ringi cichokera ringi dai assembly kana ya kaya ya yene maita yeli kana ya ukene maita yeli Electoral support governor Kawira Mwangaza na Electoral kuwatiro wetera mbere kubwithi oversight but oversight yeyo ngwa nimbi Oversight nimbi. Oversight no mwana kurangira mbecha cia county. Arangiri baba kuwa baeta na mbere kwithira bakibwithia urangiri bwa mbecha cia county barore kana bo bare ant governor Kawira Mwangaza kana yakaba kurwa na governor Kawira Mwangaza. Nibo mabure bwongwa ni ndwere hao kana ni katiba niyo yotimizwa. Karibu sana kile mbango echungie siasa tuko bana arua tukiura ni atire Meru ya Atea re siasa yuatire mwanki uri rutero rumoro kionekana iroko watambaru kadhuri murungi rutero rungi iroko watambaru governor Kawira Mwangaza ini siasa cia 2022 chiochethwa kando na siasa cia 2022 kwina rwari rungi na rujirite rwari rwa kwayania Meru county iwithiro yina county jire Meru Central na Meru North kana Nyambene na Imenti kana Nyambene na na Meru woraba kendo cieta but rware ruru riona iri watite mwanki kuma kiume kithiru arato akarinde na mubunge wa Tiania East mpuro wa Buri na ithro akenye Leonto Bosana na bunge kinyemba karandi kwithro bakiaririe but Robert kwithro kiarirwa na karibu mubango echunge siasa tukubona arua twaridie mantu yaye county na Meru na oni twina the main man kile mantu ya mwenda Kirenya karibu sana mheshimiwa thank you very much on tubotonera kanya asante sana Martin our very good friend Atea Antoa for quite some time Domba yongwa Dombenga muna Kenya Josephat karibu sana asante sana bwana Martin na rabi tayari na ato mwita Ndomba karibu Ndomba asante sana itekera ne kya mukuru wa kyama akendwa kiwatane na batwe yakinya kuryo kawe karibu sana kile mbango echunge siasa arani na batu kirukira 40188 ni namba yetu ya SMS tu live kile Facebook fan page yetu ni Wero TV tu live kile channel yetu ya YouTube watane na batu kile YouTube tu live kile Wero FM 96.4 na no tudikire no kedro kyarani na batu kirukira SMS kana Facebook yetu fan page yetu ni Wero TV karibu woni beto Martin wechunge ondola now ndakachirirwa boriwa bwana Kirenya boriwa mambo ni mengi masani machache na sijui kithira nijere ko tukambire but katwambire na michama ni ebu ithikite Meru ile Yoro na Narua initially michama ni yari yonde ebu ithika Yoro kwena Kenya kuthima na katharikire mantu ya what's really happening to sustain mwaka 2027 kana yoturi mwankio yo itari kai oyara yu ngibwa bokiri itari ya impeachment ushima kirenya well Martin bere buruka buge boya nontu wa nafasi ya kwithira tukiga ugambi na ume na ntubetu ba Meru so njuki kanya ka nkethie Meru bonde na arabari kumadhochi mwankanto Nyeri that is now touch Kinyatharaka na mwankamuisho Meru na arakunde mbere tukethera twina utukububoe bwa discussion chia siasa na maendeleo yetu ya Meru kirura tu umenya mbita wa Kirinya Mwenda nominate kiama kia bas county assembly ya Meru ku represent interests cha vijana but more importantly represent Meru na arakuondari na kwithira nkareti Meru utea tongeri nkareti Meru nkareti now Martin kukiuria warekia kuuria about michamanio ira ya karekite moyo egoro yunge yoruari remember first
senator na arari utangaza kaua akethire na forum ya atongeria ba Meru kwithira kwina engagement on 27 ya regoro na au akethira yare arakeni gantere 2 hours later first gentleman atangaza no yawe au nyawa akethira na program ya okolea na actually na ndikire u abara bonde bakethira na facilitation bakanenkerwa kanyamo menya ibo bena thirikari na thirikari ne oithera na resources chonde and it is going to be in government na uite bara bonde bakethira bena kanyamo so ereta a lot of heat na kone kanara kukireta nkuchani nyingi na otinda inyando egeta igauka then all of a sudden senator change after some days change muchamani wau ageta kano grounds then later after some time change renge wa yogeta nara ora maua nara muchamani urare I don't know when the first gentleman no change yo aikia nara ga Atea. But what I can tell you, Martin, is political competition neither rebui, but kwa tuikane ndi ite political competition political ntemeiri itori kungatumira ontoenderera bakeyo trimana the same ground iwe tekevira political competition iwe kevirende indro unonto afuazi bao bakiambia kugelana nyama iga bakaura na nkundi na stuff like that itekiumira mbichambi bichenja. But I think in this matter side the government nera avanga nonto kadhuri egwa weta mawa immediately na baba wende baweta na naraga ati ende ground ni bawa ba ya kuruira iba metigire otewa ya weta ate. So I don't think it is going to it is okay non to katiba yetu ni wetikiria anto hold mechamanio forums conferences and stuff like that ndiko na ni kuna makosa na mechamanio uti makosa ndina na rade makosa nkona yare ni au boithira buri ite wo clash in the same venue bo clash rau na afuasi benu na baba ambiri o clash rau it would bring a very bad picture. So ndiriori atire moshi mantu yayo is it about 2027 kuchani ichionde ndo ichionde tukuona na kuthima na kadhari weka michamanio ntukwe mwanto amwe is it about 2027? Well Martin, it is unfortunate that somebody said leaders think about the next generation but politicians think about the next election. Temedira ngokwanza kiuria yako. Leaders think about the next generation. Politicians think about the next election. Mheshimiwa muna nito kuona mambo ya dhai. Why we seeing just kinyembere tudhiria mwaka after kithurano. Then tu siasa ndene katutogera thai. Why? Bwana Martin mbere ma siasa cia muthemba ju teka riria mbere ikuringwa muthemba ju na ote mwana siasa ote ambition na ruo keja kuria kinyomu na miaka keja siasa kethore karia Atea no nkwiri nyanka president. Of course ote mwanya kutha we MCA na kwa president chonde kutha we siasa no tongeretie antu so okeja kuche kione kigako na mbere no nkwe kinene imono lakini na ndikethira ngakinyira ikyo kiuria na ituti umbocho kithai. So Meru ina wanasiasa baba ingi mono just like county sira ingi no mtu ana kiore kikiawe kira kurimira thaiji ukagwa indaero kina lakini ndenda gutwika kina in future. So ora wonde ukurimira kione kikiawe kya rujo na njirera kwenda gugikinyira kwe woke na kureta orongo bo bwingi mono amenyekane na orongo arega kumenyekana na orongo arongo ye wananchi atike no famous no ukirika mono no kwari akayikanwa kurungi nawe ukarita ngugi mono kena ngugi ciawe cionekana riu ringi antu bauga oi muriti ngugi atumuthure so antu bena formula nyingi cio kinyira kione kikira bena kio urotiritira antu ngugi akabarongo ya akabaringithia gituma akabekira mechemanio na njira nyingi mono lakini twindekira tutegete ikia wakira kimbere ara
gyo karira gite fulani egita riu rikeja kiturano so no mbuge kira gituma wona gituma gikingia uju kakwina o muntu agutara mathabu jawe no gitara mathabu jaku menya gite wanasiasa tuona gite na njira kuritongi ukarega kuritongi utikiona na ikendo karitongi no mwankochwe ntaira nyingi muno ntwiro nyingi muno cia ku make sure onto boko bojoria imathabu ya siasa ja gutarwa so twetala mathabu ya siasa wou na turi tumene kikionde do you think ituma kiki ka affect oritingwe kiri county kiri ward body represented nade odiki eunio ogwa brandi na buna inya mono nonto in fact unio to tamuna gitumene kiuna inya mono inkia baira na kwenda kwaria mantu jara jatire tarumena ki bara tongeretie na kinya bara nabo batandurire bateba wonia nyakist impenda mono kwithwa ndina migambo era egatuma bariterwa ngugi na mbuga tukiko to kinya 2027 twithiro Meru igukuria ikinya ria miaka 5 ri kuonekana inya urongi ukeja kana oroga choko gitene ate ambiria arambiritie 2022 so ugwa bwakwa ne ati gituma kitwamba gukiringa gekareta kwithirwa tutigwerana na inya mono watwika ngwira mu Meru aringeritero atirariterwa membi kwendara cheringi akwetira akirwe nontu bwakelere rero Meru county kwijire ringi thithwe tathithirwe kwi mwana uringi na ambassador atironere na mantu jangi ja muthemba juria jagatuma Meru gachoka na nyuma boibu gwa wakoporo munene mheshimiwa Kirinya tell me ituma kiri othai kana siasa riwe tana mbere rwari katuru wete rwaria utakarea gatwendwene utakarea twikisimayo kana ras Cambodia msemo de Meru ras Cambodia tore thai Cambodia yongo so rwari rukuendelea thai mheshimiwa Kirinya how look affect that and why should it affect oritingwe one nda kwirira ringi the other day kwira wakelele etibati we performer igitara kibake ikwari na siasa nyingi sana but kibake performed sawa so we performer kwa wira ringi ukipewa perform endi baraba nankarite banankero kendo kira kibati wa affect service delivery I think ni on to control of budget watuika atatu mambecha iribati utomo Meru kana share yetu ikuma from 12 or 13 billion ereto 5 billion irenya itigana cheko ya michara kana kwa tuika so uti revenue tukumba kuthurania Meru angu kwa possible scenarios ira chumbe kio kuthira ngwiti tate itikuritika Meru sawa but as long as all factors ira ibati kuthira ire okenda ngwiri twa remain constant ngwini bati kuritwa control of budget no tumambecha itukuona share to revenue from the national government mbecha ito juu kuritangwe are we fully constituent tuna governor tuna deputy we tuna MCAs tuna senator tuna MPs I mean tuna tongeria barabati kwitha bakiritambi na te uwekelele ya kuwata mauru utika umea wita ground ino ritangwe na te kelele ya kuwata mauru utika umea wita umenya uniki manifesto ekwa ndabangite kuthithiria antu ABCD na mbecha ireo so imbati weta nkathithiria antu ntoboiko so I don't think nanga muntu muthao na muntu ochwa excuse enete na muntu atiritangwe no akaua that siasa ira chiendelete chiga affect uritingwe Meru mushi nuko watu gakwenda okaria mheshimiwa Kirinya kidogo igoro mchemano Jojo Mawa inda tagangire speech siri irari nao na nora yiru MCA wanjia deputy speaker Mwenda Ali akiuka wote kuri ogoti ate sesire ya wanjirene for example rates ira chemiunda na bunka kanto kare agwagita accountine wote kuri ya revenue kirethirikari account ya Meru na oni ni vice chairperson wa committee to public accounts committee tutagaira muno mathabu ja thirikari ire chitwa saga na semi autonomous government agencies no keja gutegera revenue board bire collected mwaka nyuma aja ichi akinya milioni 500
milioni 600 iu na rimbe chira tukuga Meru County no yage ikeja kwithirwo MCAs bageta bakira antu bao bokarea mbio bokarea ogoti o antu baba baguro bokarea ogoti no bachoka bori thirikari atiri igitaki kia thoko na ategikari no baba koria njire na atete kwenjwa na mantu jangija muthemba jure songo karia kirinya kumwira atiri gituma gikaingia muno mbere ma revenue bageta bakiuga ningo na igitara munya tuonete muno Mekinduri ward na Thangatha ward mathoko jaingiwa twika bateri agogoti andire bwana kirinya ukona na ndi revenue erego collector mbechiri itigita atia iteja account na account etemba kulita ngogi. Number 2 we gintu gitwa absorption ria butumiro mbecha ithirikari ibwe ja bogaitumira bwachoke mathabu ki national government bwabera mbecha ria bwatutumira ri tuitumirite ujo recurrent tuitumira right wa development expenditure na mwanka chia thira na ibate bakona absorption ora butumirite mbecha ria bongana bukeja kuthira bwitumirwa mbecha butiotumira itikiria riu ringi ikagita gitiria butumero mungana jwenu jora pona ngaro national government na ndi batu tugeja kutho twina rango za county assembly jontu twitite na ndi gitara kuthoma budget ya June watwika na DMC tukuchanirie tutakurukia budget kana tumigita nga ichunche bimwe bira tukuona mbuga aja ngavana no ku benefit amba aja mbuga tukwenda mo punish atukwenda muhinya tukagita nga twe county assembly ikuga na ndi mbeche ira igichokwo mathabu nagi national government ikonekana itatumikire na tukija tuje tunyire twe mbecha gituma giki twendekana turege bwana gichunge gikarea ngogimwe cha Meru County. You know, kintu ki president yetwa insist bonene sana Kenya thai ni mantu yakurio woti. So deputy speaker aroma era antu ba nyombeni ati tutiri woti mwanka so and so kana antu bukarike then bo may be no whether either kakoro bombere yakoro thirikari. Number 2 it is economic subdivision. No kankoire na ipo gano ntu kwa mheshimiwa kureta rwari rwaro in perspective na unde kirinya ngo support rwari rwa deputy speaker tukare ogoti and I will explain imenya no mwanka tuikinya kuwa batu nyambene twakinya level kuwa ari tutere ogoti one ko tuika thirikari ikuo itu serve munyambene tutikuona equal share revenue ra collector kutuika there is an equal share ya maendeleo ya wita side ya nyambene then ni tena ntutu fund thirikari ikia maendeleo na hangi are we together utumenya wita ukama na thare mtungi are we together Martin so batu tuikinya level equally satisfied turi antu banyambene okay yako ile for example governor Kawira Mwangaza ariwa atiri na njite ithima kemo ithima 20 around 24 26 kiri ithima 26 bira side ya nyambene as a whole ni ithima bitanthatu akibiku the rest no menyende nyambene ina constituency ithano side yenge ina constituency inya lakini nara winge bo ithima bore inariku. Number 2 etera Martin number 2 hydrological survey irona nwa dry areas tia Meru County first yamreti areas tia Athwana parts tia Kithi oeta Igembe North na Araura sawa so those are some of the driest areas so inago ko deserve kuthira kinya kwina ithima bibingi this side a blessed na sources cherwe no toke ya side ya Imenti thank God most of the homesteads ti connected nambi na yet pipe to water that is the for a fact but ba kya bunara kutena roi banyaki kutena roi no mukwankene na tianie utamba uthikira Martin kwithira gukariu itikumanisha nyambene ikethira ina ithima equally na side iriku ingi ugawita programs chenarig program chenarig chionthira chiethera chiri onto kiguchwa areas yonto Akithi areas yonto chia Igembe South nara Athiru Gaiti na many other parts of Nyambene region iche withidroiro chionthe uti program enarig Nyambene side ya Nyambene sawa and I speak with fact ndakwiro undire aria na fact
mantu yato yes program cia narig ask anyone uti program na rig yitareka wira mwangaza nyambene nyemwe are we together now gango chokeria the reason why tutite kwira antu betu bakare access number 3 ukethira antu betu banyambene kaba kwa humiliated kwa demoted kubutongwene including muntu urabati kwithira ai ranking member of government yawe deputy governor wa Meru county wengwa kinya movement yewe ni ere hampered na tampered with na nonre kinya nini bacho ba tabaria executive iba baongozi ikiambia theru na chief of staff ibe tirebariria issue iriku bemo criticizer bare anya juniors ba bare empowered umwitate umuthiria kisiasa now nyambene iri why are we funding government ira yobwitate ikuyobo punish in return so it's either kotweka tero deal batu kuona kithirikari kawira mwangaza batu we withdraw na njire mwe ko withdraw ikutweka batu tukera antu betu thoko ira chiaki ambecha chio iuba witithwa ses thoko ira chiaki na mbecha chiao chio barabara yu chiaki na mbecha chio auba kurwamia nini ire wita ses so at the end of the day yes biratiri kire MCAs bara elected nyambene ibana berotere rwaku uterutererwo kwa okay ibana berotere because etera tugai ibana you know did you know today mheshimiwa kire mantu ya wende kanore it is two sides kwina rotere roraro support governor Kawira Mwangaza na kwina rotere roraro kuwa nyambene ne ita nonto batikuona maendeleo so kire ba elected baba kuwa batikuona maendeleo nyambene elected ibana. Tell me, I haven't taken time to count. We can count. But borankuwa ne atiri. Oni meambu mete side nyambene. Na ndemo that interest ya nyambene. I don't need. Unte kunindi muntu elected, canon elected. Can anybody else ko air thoughts chiakwa. Alia te kunindi kirinya ko air thoughts chiawe ikwaelia o manara buri Martin. Kwa tuwe kadhirikari kwa mfano ete utreat one side as equal members of the same society kana as equal members of the same county then we have no deal. The other day kiraito murungi akiumana atiyete matangi mangi in the former municipality ya Maua ya ikio matangi mangi na pipes yakamatiro yonde ya reto ya moya tere centro imenti yangi pipe actually tietere kiao. Is this true? Yes. When I speak Martin Moja na kwanza some of the matangi I'm sure yayaniro kwa mheshimiwa maybe you can confirm whether kwa matangi ya very recently yaruko matangi ya mwenda kuira ya tiri gym ekireito murungi na yare non to distribution point ya ikitwe Mauara municipality kenda yomba ku distribute in the neighboring wards chenyambeni ya votero yonda ya reto side iriku ya reto side. To be very honest Martin, when a government doesn't treat one side as equal members of the society, then members of society ra bagaiko bakinyilwa na bagaiko bate comfortable na no mwanka barie so tuteme yako ya ure onde twambiraire kuwa thirikari tuisasawa kana tore kuwa inequalities yuchi kwethira tukiona for the sake of kintu to peace. Mheshimiwa, you know, baribu yaka bare ana wa murungu mwanake lesser god atobanya bene kana ba LCS ba bwana Martin Bere ma rwalero mheshimiwa Kirenya akwali robati kutharukia gwa 2026 rwa ingogi ngana iriti scientist na iriti scientist no tuthirikari na mberi mikai mono rwalero robati kutharu rwithitha gwa 2026 kana 2027 mwambirio tutegerete kithurano no ntuire tukuthithia analysis ya thirikari ira reo mapema dobe versus Andri versus thirikari ira bo bakwende thuro ka kinyu muna kwende thuro kairi niki no ntu twina miaka ingi mingi matwi thirikari no iriku o thirikari no iji. Number 2 njire era mbuthu egutonya nkoro ni cia ntu betu ba Meru injire kubonerio ora bayinyiritwe ora batengi ora bategi ora batiutegwa ora bakunyanyaswa iu ni njire mbuthu egutonya nkoro ni we mwana siasa na ngugi une eritiro muno isaidie imentire munyare ngavana
ne ritine nya mono kwirwa nande mantu jonte jathithe wetigania babu tigitubu gitaate buthithairwa no tunga ni mutigania. It happened na antu ba buy the idea lakini kiraitwa kweje muimenti ndakura janya kisti kiraitwa akinyete maita jathatu na jaire ejite mathikone wachore bawe yambewa ta ya buru no kuigwe ankwendo kwira nande eje kuga nande batu tutekuthithura nontu ujo uri kutwetu buni urongo antu baritani muno kugura na bagekira ngorone ciao na bagetikira wana siasa bakuga. Number 3 ngicoka irekire inya matangi jajanirwo gwakwa na yaumite nya ari etera ini kuga bwana kirinya na araja umite tijina no kuigwa no tunani nguge kwa ndi representative wa MCA wa Nyakist ingaba na mburi thine ri kwino nkamwira ukeja kuona tutangire ukeja na tukaretera antu bakwa bagutetheka na ndiria matangi jejerere ndingia ndamanga bana nkamuria inaja uma apana. Number 2 kathirikari je short of matangi gutweka nande ijajukirwa aja jara ikwajo utijangija koronora. Number 3 how sure that Kenya nari how sure is he that je ujaretero gwakwa jariti maoa ende jange jara yakiro kungi na kungi jatumete maoa no tigo kwingi matangi jaejani ijaejani nya kanuni nyajo jaumete o maoa kanuni ipate egembe south jaumete o maoa jaikwa kanuni jachoka jo maoa janya kist yani thirikari utina mbe jingiche kurwa matangi nika kujenge jara jari maoa kankurie Muna, why do you think Aishimua ba iba kuibwa by signed line. But this signed line bwana why do you think they feel so? No, they feel so. This scenario is created kenda yora governor utweka oyo to go tunyanyasa imanto jakitete para jo force there ntukiana ndi with the forcing issues. These issues are being forced ke population etigane na egembe bona na de governor oyo to gatumuthure ikuritano thu for the sake of it no tunyawe ngoko oru atere meri na nani ngani ko evaluate thirikari buga na thirikari je kubuka in 8 months time kiri nyoyo te budget ya thoma tuthomete twene itawa supplementary uti budget ya thoma all some mwaka jojo lituga na de budget eje gutumiro from year 1 to year 12 na ke tumiro botho ku atweka ko baba kuona ngugina ko ibate kuona i budget tumesoma tu supplementary 1 month ago. Exactly. Na niyo amtuba rotero kawira bomba kuria 3 babu butatu eterenya tudhiria mwaka yo moyo thirikari you know tutira athiri kinya budget imwe thai then bukwambiria utweketha kana ubabira ora bukwambiria ubabira why can't you just wait at least mwaka yo moyo thire bura mheshimiwa nani arawire wakili secretary general kama yaku arawire tariki 15 ile akaambiria oversight yewe. This oversight by the way, you know mheshimiwa untubo ni untu constitutional. So mtu mbakuri atire kabukurari kiatho ku oversight. Now kamba mberirie na arawa mbere kiuria kembere tu amuyo to kuruno yu mwito okay akwailia to Mungu atawa kimero muyo to uko yakona kururire yamberirie ekumamisa moya yakambia wikuche pole na kuyo taigi itamburuka Meru umenye ke safari ne uko kwa muyo to kuruno yumbi no yumwita nao mheshimiwa Muna akuwa bwega au awe ngwewe aitwa irantu bawe atikwenda kumeanara interview mete as long as thirikari ne byuma so nyathie bia thirabia chunwa antu bana angi boraretero atinambi and I want to commend him for enonto atire ya bombichi atiko ya irorongo is my friend na ikoligo gona atiko ya irorongo so ibonto ndauga atire I speak with facts ndakwira matangi no menya nabo ingavana bakareti te mewe no kuwa no kareti wananchi bauna bo ingavana bakareti ibo ntonde mtu yaonde kirinya nkwa mwanende to be their voice there's no way share no mbikie koywa igaita and then no kanto bakuringaringira ngavana mpe oya matangi na pipe na juji aya niro kiagu ndagura kirinya ari na facts pipe ti aya niro kiagu
na matangi mheshimiwa nkua aya nero kwawe thigira na witikiria kuikia kwori bagayukwa kwori nyingi kwina MC no I can't answer for that ironda kwira atiri me dispensation itu ni othai kure MCAs bawita bakiwa ikawira bakaritie and I don't blame them for that untu ba blamira buni kwithira muntu na etere assembly wito karia governor ni sawa sawa kaba karia governor okay na atwe baraba tekaretie governor na tutwakaria mwananchi kwa tuika MCA kuna utire to karia governor hakuna shida weto ira mathina to ukaria yaramo MCA kwa atenda kuwa nonto na ukira kuthuria governor na nakaretie governor sisi hatuna shida tutasema hiyo hivyo ntunda kuira atiri na mheshimiwa witikiria na receive matangi metika nkwari propaganda ndakura matangi yeritirwe maua municipality ye na moya ya no central imenti na north imenti na ya moe mheshimiwa tukarindhia no erwe na pipe na jio chiaya niroke au no wacha nimalize na ya yonde is he at fault matangi with ya no he is not at fault no mheshimiwa is not at fault kiro raiko ninke blame mheshimiwa ntamu blame ni kanda state fact matangi yare ya nyambene lakini yaritewe na nyambene na ya bati ku distribute okira for the obvious reason ibu nto yuko 20 dissatisfied Martin. That is why we are dissatisfied as a region. Ito yuko batwe tutekwa the respect that we deserve na resources ito rero ikira ito murungi resources serikali bikira itekari urabo keki muranu sawa uo geta atia okay ende ure governor abuitira buithe buthite atia bwanenye and that is the problem that is the problem no ndo anko ile problem actually it is the problem no ndo atre mheshimiwa no ndo bakwithira eti keki muranu ete kuhitira muntu aretero kachunji kapto kudharanira then antubanya mbene probably ibo ntuto bamani bate kudhara ibo nende na tutu kuatiri Martin with all due respect kwa tuika the government of the day ekawira mwangaza ere antubanya mbene raw deal na hatue tuti kwa liwe ekwa antubanya mbene raw deal na batu tu mo ultimatum actually echumi biele kwa tuika ateambia ku balance manto going forward na ulwe igintu kithira kitawa kuthurania ses saidi ya nyambene bruna ulwe number 2 buga atire economic sabotuary no it is a way ekuira anto atire babue bote kona kira bobatire kuthira bokiona anto au so uteaja your fund no tisha yenu itate so it's not sabotage it is not sabotage it is self justice know which way and justice bwibwingwa sawa so governor namenya atiri wananchi bena opportunity na bena time ya kuomba bongwa kuiserve watuika we atumbo betate atumbo baserve ibuntu tukuatiri naga nanie kedre miradi na rigi ya na emonite na ingiyete buri ingiyete tigania ingiyete mbi igembe with equal measure na narrative kuwa we muntu kanya ndu mheshimiwa ruo te budget kawira gatu marambe chache mubuko there was a budget that was read there was a budget that was read and the former governor na neo utumira thairiku thai then nkithiria buruma anto yo ya nini mheshimiwa na rere manto ya absorption rate kwithira eri nthi absorption rate tu kwithire ekare yako ekethira eri nthi number 1 turu kulukia supplementary budget mheshimiwa muna urikane it is a month now mbeche chiki CRF contractors battery bareto 10% urageta 10% no ageta ate no wait 10% of course regime weku in particular governor kanani deputy governor kana you know who awende ni moment deputy governor deputy governor agetiria 10% na kinyangari nati so bwana Martin Pendari CRF na iteomba kurea kintu kwitwa pending bills mwankatha iriko mwankatha hii na ate absorption rate ikethira iri mbi lakini na mbecha already ichekirwe anto abwithire nyibo clear
anto bara bena pending bills nyingi baithira ibetire ngwe nyingi uthira mbeche uwe kuriwa iti waka economy yetu Meru ariku so i mathina tu ya wichwiro buingwaza government nonto mbeche tikaitana nkero itokulukiria badu supplementary bwana Martin mheshimiwa wecho kiuri kiudenda kumenya atiri you know tuira wati kutethera kwina vacuum kiri thirikari. There is no vacuum in government, so maybe factor ya budget yembere ekawire tiratumika kana tiratumira budget yembere is either here nor there nonto ithirikari continuous mabisa barabari kuo no boba ikuo other than the governor na kanjwe wema minister gutena thina mbere mari unipendete muno siasa cia uma na ntobanya kisto kaboria bakwera I'm very fair, very open no tege ntompenda kuga kira giteo kana mbikira anto hope ireteo mbere ma kirinya aliwa thirikari ne wetia 10% na ante kumenya thirikari kwenda wi sabotage yongwa kwithirwa ina mbeche bati kuria contractors gotweka ibete tu mbecha bakaaga bakareka kuria mwankambe chire chiachoka kire national government chiachoka ge treasury dijethia ya thirikari umba kwithirwa either that foolish no to bakareka kuria contractors. What happens? Money goes back egachoka ki treasury na mwaka jubo kainga bukambiri mwaka jongi watu ikakira botarero mono pending bills. So from where I sit the unit to a white lie buni urongo kabisa na ni urongo umba ko verify nyawe ngo kalindi okoria atiri no ujo ukureka kureana mbecha ichoka benefit na mbio. It's no benefit absolutely. Tare wa 1 month down the line buni urongo la iji nyawe contractors by the bendrete yangu ibatathiria that one I know kwe wards BJ imwe tha iji inya contract flagship batarikia turare mheshimiwa pending bills cha the last regime tutikwareria iti athitha kwa thai turariria kintu kwitwa pending bills cha last regime 10% yes baretwa kana bathai baretwa 10% of the tender obithitie ingo icharitero na chethira matingi kinya tiera watire kinya first gentleman ya watire iveria sande severo sawa na akiwa imakatero yo ya witate okay kira kire bwana Martin atuge atire kirinya ndi mwira ati kwaria uma bombere ma ikwathithirwe committee pending bills ne verify bills ira ibati kurewa ira ibati kweja na documentation ikariwa na ira itibati kurewa kabisa no to mtu nakuga na thithetie ngugi na wetia mbeca thikari no ira ibati kurewa no to itari etera kutulira rongo bokirinya bomba kwi mtu othithirie utathithe ngugi buruna na kwira thirikari ndea kwi what othithirie ngugi yes no chia classify ro i committee etera dire bwana kirinya we report ira ri mheshimiwa mbere manyari kwa kanya muno kirinya okay mukethiria bwende baga kwenda ri atiri kirinya na bomba you know mheshimiwa muna no mbeche ira ciejire I believe ira ciekire account yo ya kuria marando ni mbeche ira cire verified ira cietekerirwe ni county na ira ciakulukirwe ni kwenda kwathora kirinya so icio mbeche kirinya mebia kuitire ikire ni urongo kwenda guchinora kirwa rieru please do atiri kwina contractors barabauga ituriwe weta ground no tengo gibaritete lakini still mtu nakuga chia kwani ibati kugitatea ni ibati kurewa kenda mtura akaruko thirikari gutwika thirikari gete kwenda kunde ati kuga tengo gidaritete ibaba gekera language ye batu twere turiwe turito 10% ino itu yorongo bravo gazi ya sene bwana Martin bravo bwenda wikira nto machungu meamba by the bara tukwaria baba bange through TV jete contractors utimbeja beterete indi ro mwikira roro mwira kwe mtu wetu ambecha mtu akarakiwa thirikari nembe no tuthaikiria abati gwithotwira atiri yangani na mbiro embeche ngano na with 10%. You know that one will be verifiable. No kuona it will be verifiable. Number 2 kira nte kwenda mono ntenda go through the media. Deputy Governor Mutuma atika nyogo chiugira atije media usijeje gumera wanatunya wangari Mutuma ataria gumakoro na kuoro ibakirinya bauga na kuoro we ajawiongea tada Deputy Governor ojo otwire michemani one governor ri ore campaign ne governor ri otura kuringithia mpe ingi daturo mwira ningwa kambura no uraire kuringithia mpe chakano akaringitha tumpe tutu egari for sure Mutuma akare miguchi arire au mara kemine into nyingare auga uringo nyanya so thirikari governor on the flip side mtu no ori atiri governor ni tonto atira uwa na nuo kwiro nuo na muchunire ngari ni tonto akuwa atira muchuna ngari where does the burden of proof lie now
Paneno proof no ro tunya ka wa data maguro ntenanga. No gura na tunya no kuwa no bati kuwa tunya. No bati. It is where the burden of in proof. fact the response no mere gi cabinet. Yeah. Response no mere gi cabinet ba utenga ari atu. Let's talk about that mheshimiwa. Auko cabinet. Kwa manto to akoloka. 1 minute. Twachoka wa uri nginko meina. Kato hariri manto ya cabinet you know, I felt like by lecture deputy governor who is supposed to be boss wow. So ne chungu ito insubordination. Ne chungu ito collective responsibility. Where is the responsibility in this case? It is no when a responsibility kwera antu. How na county secretary, chief of staff, CEC, chief officer akaroma uati deputy governor na rereko ya muchama ni your executive without apology. Bwana Gichunge, every time ukaumara njirene bado tukuona we Weru TV. Every time tukakuona njirene tukuona like Weru TV. Na ukeja wako ntaka as a journalist of this media house, tuona media house jayo ya kitaka. Betanga trimana na muremi chararu kwa kabire kutheria na kweresora kuri uratekari na several others barabara tango ike media house yeje. Oni rwa deputy governor rukweja ili wari na mtoroka umeria uma akune kiorongoro bakirinya na kirinyo nge bakugita atia bakwaria. So itubati kuda twino alternative sources of information kenda tumba ko verify to wananchi ba Meru tumenya uma ina aburi. Na iki gituma mbuga atire no kwaria point njega by the way. Ura wina muriko jo gutwiro wa mantu jari either mutumanto ethinkia deputy governor kana mheshimiwa Kawira Mwangaza atwire ntetunyene no uge ntetunyika na intunyi. I would also say the same, mheshimiwa. No tukoke ya kwithirwa atiri kuke ya kwithirwa mheshimiwa mutumanto ethinkia atena forces niwe kinyawe you know auchukuma somewhere sita kware mantu ya kana kuunjira somewhere kire mantu ya yonde kinyawe na bati kwe yakawa either na achunirwe ngari kana atachunirwe ngari. You know it should come out clear. No nto after all the deputy governor after all nobody can fire him. No. Martin oningu kwa ndina ururu sana tukiara iria mantu ya deputy governor urako ni asotu yaka just like a nobody in the government. We have information that nania uwa hari umakanga emoya you know akawe nyaka mutetheti muno kwithira mwetheti deputy governor nyaka mutetheti sana kagurigara nyimbio ya witate. Now Martin, when you see antubara we boss wo baito mwa i boss yoku okoyo ko disparage in front of media na everybody else bayo someone ni bekura we tate we yo muchamani onende akaba someone boss wo yambi ya wende we someone na CEO wa Weru na are yakuya oeta ki media okay wa Weru newe ina directors ibaraba nini directors ba nini wa ukaua someone directors ba Weru bare yakuya you know no kona perception you, so it's a bad thing. Number 2, the burden and the buck stops with the governor of Meru County. Kwa tuika obuo issue ngari te uma. Na nonere nya spokesperson wa thirikari urati maukuna ya thirikari ya Wendrin kiongozi. Na bangi ibetireba uwa ngari kechaga iromira na ngare deputy kio kamata maraya ikirita Meru town igaikiana arora na nyuki na manto yange yau tukiona oboya kairu muchetho pakiambia thero na nchamba mbithi baumira na timu yonde na bo disparage deputy governor uriku when governor kwa tu ko obo tempa thoirio imenya bamuna na bangi barenda kwethio tempa thoirio between governor na deputy mpathoirio nene sana na watu iketeo governor akithira ruari no to know governor Meru na no na responsibility bigger responsibility than anyone else ethirikari we na no baitenia na mutuma nkulukia anybody else akithira ara mwitire bathithia joint press on to TV ne na mheshimiwa muna baira Meru atire oni ndi governor Meru na mutuma ntwethingie deputy okwa
obura tochwere kura no tochinda na twapisho turi amwe ibo tona turi a itukuritaniria ngui turi amwe no tingari mheshimiwa yeta atia yeta kunende nde tuchionde bakirinya bange bakwaria inde chiorongo then uninga kira kotweko obo bakoya babaile menya obo kirinya ka murongo ino ntu batu kuiro bateamo tiba tukona barembi baremo na ibakwaria na ibawita mechamanione. That is one fact. Fact number 2, mheshimiwa kwa liudo wa ni urongo bo kirinya oni oyakabira Mwangacha bora bishop unya onde bishop owirigiro na ntimenya oni kurongo ya ntumba ntirongo agia ntuni. When I speak about pending bills, the bishop Ouma, no wirigiro. Pending bills ira, I am sure mheshimiwa report yoro tamiona ya committee ire undirwe. No to committee ira, in fact batumire mbeche che mumiru. Meta batumire mbeche chio karanthi na kunywa chai na kuthithia nguira. Committee ira ne bati report yo kureto in public. No to imbeche che public ba witate bo tumira report ira yone abati kuya public tukamenya no aritete ngwe shode na nako demand kuriwa no to tuinde imbeche che Meru county tukaritie to side ya oversight na mheshimiwa nyawe side na oversight ako oversight mbeche ira ibati kuriwa contractors tukamenya atire report ira reto ne antubara ikareto actually nya assembly to ameailia tukona yawa out of 1.1 billion ira ikodaiwa ke pending bills only 400 million icho payable. About 700 million is not payable. For what reason? Baka eleza reasons ira eleza take report iriku ira now ichi payable re pending manto ya supplementary budget assembly ne akulukirie mbeche ichi atumiro national government CRF no rigana ntukurenge to area bado inda urebecha chikuria KCRF chiumebiana biele you remember Mwangacha hii mheshimiwa mbecho still chi KCRF na ibati kudithia kintu kira kirawa ikuria pending bills na pending bills hii mheshimiwa anto ibetere bakaranthi ba verify towa contractor wetu kirinya utengwa ritire na nako demand kuriwa ko woto tetate totemuria lakini contractor wetu muna ngwewe isasa wa nite nonto ndu contractor wetu muna na ngwewe isasa wa mbecha bado chiki KCRF ite umuria kirinya wa kwirwa noe contractor moe ati wa geringa kelele nau kigyo ke urienda uria na mbere ya Meru unde bishop nteka nkorongwa kankuwa atiri verification ya tenders na pending bills ira yekuthigwa baraba kulukire na bakulifaire kuriwa mbecha bado cheki CRF nite nontu batikuriwa Mwangacha hii ndio atiri. Yes. Mheshimiwa antu baba ko yake owe bakwira owe ya representative not wa one, a youth not one. Why can they do a presser ba atiri not one not two but many na ba mwankuire one from Timau ngarewe ni aitire na bank 2 weeks ago na now it 10%. Na now it 10%. There are people I know totally manawa ambira they are in tune of over 40 million bakudai county government of Meru. Na mtu yu mwere otengo aritere kankurio uwe mtu tuwe for example a supply uwe county kana mtu rare tuwe natende kuthambia county na te uwe kamitere karinthi ikeya yuwe mtu na ofisi yetaro kwa every single day kwa mtu akaya thambia every day mtu rawe ta verify kanora supply newspaper kanora supply ruwe na pending bill ire ruwe ro supply mbi weta chubi anto obo kunure wa ile ibanyure ro kana imekebe weta is it true bombele kabisa first things first is it true beche ile account ne ya CRF ya Korea pending bills, is it true? Ndedo kwera atire bwana Martin. Mbere mama ntuja pending bills imantu ja maraja kirinya gate kwendo kwira. Ija maraja no tinya tuithithia supplementary budget itukwira na county assembly that imbeche ijura to igania tutikona kethre ikangana cha Korea pending bills na ithithia mantu ja jangi bati kuthithia county. Ati kwendo kwira the county is short of funds. Ali nyiri that imbeche chi in excess ibati Korea pending bills
na igete ikathithia ngugingi cha county. Okay, make me understand. Woni na mtoro kira kwenda wakishira ni atiri ndendo kwira atiri utimbe cha county ne chi indo. There is money in CRF one month. There is no idle money. 1 month. Mheshimiwa maybe kate kumana thirikari ne kana ethire ka kwenda kuthetera thirikari sawa sawa. But I can tell you na ndeni one can confirm there is money in CRF. Kenda tuteke mumeru kiundine atire. Kenda tuteke mumeru kiundine mheshimiwa. Bori atire 6 million on behalf ya mtoro tolelete da ITV nere no tutikireta kamemene. Account ya CRF ou eta CRF is it a revenue fund neo chuma beche chike ya kuuma ki control of budget chika iroke county revenue fund CRF ruende ka ira je kuitia pending bills ka ni ira chothe chejete so pending bills kuna icho itatongo chitate. Okay mheshimiwa let's go cut it step by step cut it step by step kienda kine tutachanganya antu babo tuona the ITV na watu thikirita kamemene. So mbeche ichi ya sia yani ikero ijini mbeche chia kurea marando ijini mbeche chia this and this ijini mbeche chia kurea mechara tia ya ikario chia yani kana tia ya chuondire amwe and then the government or the assembly decides again to ke voted so there is specific kulukeni kento kwa supplementary budget. It is true mheshimiwa that supplementary budget iratokulokeria it was not enough to pay all the monies in the pending bills. But again remember even the governor through committee wewe ya whatever inquiry kana tekumeamete Atea pending bills committee inyayo still ni tikayari kurea pending bills chonde. So it is not an excuse of why pending bills itari wa mwankathai na mbeche ichi atumirwe voted the pending bills ni atumirwe ya 86 million. Are we together? Unless mheshimiwa kaithira atina that information onde neo meandre mutetezi no ira wande to nyingi muno onya thirikari mheshimiwa ukoona report ya committee ya pending bills pata meka in public na ngaithira abona kiaba kai la post Facebook na maana ya kaiwa maana ya atiriwa bata posti na ne bati upostwa ne bati kuthira iri ni public mheshimiwa kirinya gakuthithia mbitie erero gono ira wake ire jamara we okay kamera yangu uri MCA yes sorry uri MCA na nuko na information hivi wina li we njega muno ya assembly kuga atire report fulani inkometia ya uni we report betetie lands public lands in Meru kinyangiro egitara regime kira itoira twekete ja assembly temba kwa made public ithoma chini ya maji no roko access na ndikirinya akauga kaithio tu umeona as an MCA na batikuthora etiriete ne ya county assembly na ejera county assembly ni ere document ya public ikeja media kigeta kila mahali no kuona so utenda thikuthithwa na rungu kirinya kwenda kwethia gakwino into vithi mali fulani na we report ye committee irongo kwira atiri ari choke mbere urameona ndirameona na chairman ari githore eriwa ibana ba ni ana ibati kuriona ni ana itikariwa nte kwa figures anga kwira ki atiri kwa ria 3 categories bara utinguge bari tete buru baterewa bara babati wikia proper documentation bakariwa na bara be sawa kabisa babati kurewa eri the 3 categories terika na all the figures uni kurika na ari ogo kweja na ri ogo kweja na jega hivi governor Kawira imo post kire Facebook though it was not very elaborate Kawira better ina kana kire was it 1.2 million kana 2 billion ili bati kwithiro ikiriwa kirechio chianona ni bati kurewa ni genuine chianona itethira ni tunachio chianona itiriwa nontu ngwetaritira now nande mheshimiwa kirinya ariuga atiri ariuga utomeona the way na figures no eti bwana eti vire uni apostete kire Facebook just kanto post Facebook katea nanya one paragraph of a page and to baba ritete ngwe meri thatu utumeombera baritire ngwe meri thatu bandikaga ntuka page imwe report I'm talking about kana post ya Facebook kana post ya Facebook withera neo the official channel of communication I don't know why 2 months onto kametera ne athiririe mandate yo morio thatu sawa sawa be kuthire mandate yo morio thatu
2 months down the line report ire ni bati kuthira eri in public. Okay, with all due To respect. come, yes. With all due respect. Remember wa county assembly ya Meru. Yes. Kuma mweri juu ethatu thaa ikatutite kuma mweri juu etano. Na report chiita kwa na committees na committees tikango kueleza ume mheshimiwa na repo ya huwa so ni tonto teretia o committee because I don't belong to PIC. Ari mtu abatetia otia sio tiomba gweti ikirani mbere rewa nini land confirm whether utimember committee lands where I am a member. Asiro wana Kenya. Number 3. Any MCA. Number 3. So number okay, 3. Okay, bere weta kia number 3. Just tell me. Urendo mbira owe ya MCA mwanda Kenya ukarinde bungene ya county ya Meru, just 1 minute. Ukarinde bungene ya county ya Meru that nango kia kwithwa ore committee ne ya I did not say that. So why have you not little to try to report it? Part of the reason is because one ndaiche regime we badirania na report ira. They will take centuries kureanto pending bills chambi. Number 2, there are many other reports ira ngaitia tochoka on Tuesday not to kwethera to recess. One of them being report ya pending bills. Kenda tumenye oguo ki 1.1 baraba kuiro batiri ware invalidate nonto nya committee utika ithitwe ni 12 disciples baraba mulungu kutuika baraba Jesu etera committee ira tika ire 12 disciples baraba Jesu committee ira ikawira mwangaza amefomete wengwa Jesus in this case. No, she is not. Atemenya ko ithira Jesus. Okay, committee ira so committee ira kinyayo totie ndaetie report. I will do that. Please. I will do that. No, for the interest of the public. No tunya public na mwananchi na bati kumenya. Imbi committee ira tumere mbecha chia public re. Imbi bion report ira bandikire ya ugate. Na nya batu tuchunkuna no nturi. Committee ira itikethire yetire ritangwe na instructions tia kawira mwangaza pura we akwenda na bandika report according na pura kawira witate na pura kawira akwenda so report uto amenda na twailie how genuine report ira pura exactly so when committee specifically on Wednesday. Thank you. I will na ukona ngai kirenya mitandao na iko I will have asked for that report. Akwenda le bwana mheshimiwa Muna you know report eje ni etumire becha chemu you know antu babandikire I remember bandikire report eje Mombasa so it was ya tumire becha chia chemu Meru. Why has it not been made public mwankadha aikumo mori na nite no ntu mwanka kirinya agaitie kenda ya public why is it not public if really Meru has to be happy ankwenda tuma rwarie na rura pending bill in fact kirinyo ruretere ankwenda tuma kiruburu ukwira kamera Mumeru kwira unimbaragia woma na Mumeru ro tutageta na kamera iba kaimo no bomba gukwira iba train na county very few bomba kwira baritete ngugina county batere iba kaimo no rwari ro na tore no kumnyeka affect Mumeru na county hata ikamu affect atire ni trickle yes exactly ni trickle down effect ora wete mbecho rombo nengera kanengero ngembechi gatie na kinyakano na bo absorption era wambirire nio ikanyia nundu kya kwithira mbechi ira ciareterwe na voted ya pending bills itanenkero mutoro bati kwithira kinenkerwa that means akwenda ari mate akwenda kenda twira Meru mate for example na twire atiri tuingerwa ari rubururo pending bills kethira no ntumbecha ire ombere na chierire cha kura pending bills na itari wa mwankatha ai kati kwenda pending bills ire wa nani ndenda matire ndendo kenda tuingerwa ari ruburure ndendo mburi kirinya kawe pending bill oni uteyo ndinyo bas ni but unti bati kwithira ndina pending bills kenda mbita kuthetera barabe na pending bills. Okay. So kwa tuika mheshimiwa we no mwanka kenda muntu ethira we muthetera kenda we muthetera no mwanka angukira twithiro inteto ciaku tukwariria if you're not angukira twithiro inteto ciaku tukwariria let me muthongo wa atiri mheshimiwa tukongora Meru na inteto ite ciao muthongo wa atiri mheshimiwa if you're not infected you are affected oni antu bara batiri pending bills ira
muntu uraeta atawaru are atawangaritia we na nyumba muntu urachoka kuromba na possibly muntu urakaromba ikirinya mwenda. So I am affected. Okay. So utemenya kuatiri mheshimiwa tukathetera antu bara batiri pending bills. Arende me away ya kote kwenda bari one of them. Owe kote kwenda bari wa. No tindirio ri ko mobo. Kirinya gethe aro mobo enda umuthetera. Boega muno. Ukaria uma. Ukaria uma. So we nanga kirinya no umuthetera ndumu Meru. Ande kwenda othetari ande kwenda othetari the name of pending bills. Ukanterei. Ito baba uni ndirari the just the other day. Inyama antu akuthithia tenda ntikiumbani. Nende bigirani so manto kuanga ndina tio aini uthicho pending bills. Una kirinya. Kwi mantu jama ingi muno tukumenya. Nino tutendo tinda ri. Apana. Igero tukumwira twakungura Meru. Would you mind kwira mo Meru? Manto maingi muno anja. Na ndino kumwira atiri twakungura Meru na pending bills. Namba itanirio mheshimiwa. Na ndo wakare wote mnduri atiri wa pending bills. Watalipo kila moja tutiri wa pending bills. Ote thirikari kwenda ri. Ote thirikari kwenda muno kara pending bills no dhichi affect amanto yangi ya kura. Kawira ni kwenda. Nukuona? Kawira ni kwenda uweko kwenda umithethera. For what benefit? Endelea. Kenda baitethia na bina pending bills. Nkwirire atiri aretia muntu already na inyilikite ba mwabo otawa. Lakini aibetie 10% still rikana antuba imaloni boyete kenda bombo funding bi. Some of these people bakite ilazi ni baka barabara, baka ndaracha, baka dhivya supplies. No ikwa. Bamo bakite Meru bamo bakite Meru nkulukie buraka wira mongaza ibeti the last 6 months. Urote nkana 10% eventually ate umbakuriwa na ibo mheshimiwa kuwa itokumenya yama ingia totekwenda wita ate na pending bills ya wire kire list ya baraba batikuriwa na atiriwa. Now how do we know baraba batikuriwa na baba batikuriwa na report is not in public. Matini ankwirere atire. Nukuona mantu jomo wana siasa baragia na anto ibo batomari mwinya county yetu ikarega wita ore batere wita ndira thoma antu angi antu bakuga Meru ire kondia antu kwithira bakiruja na antu bao mtu ajukire gitina arua ruju ibo ambaniririe na wekenda bo mwakantaka na akaraje ke mtu mwe methone jantu mantu jira mwingija kwarua thaiji no ntukachakacha chikiri county ne imantu jatina umana jombo tuma mwana inchi ujo tukuga tutetera watu ikote gintu akona thirikari ne miaka 5 no trio ndhiga akura ichokana nyuma twikinya 27 no be 5 years kuma 2022 tugeta na mbere twikunja miaka ou county yetu igichoka nyuma na ingi igita na mbere the other day twari meeting in a committee of health tukona county ekuga yakite 12 hospitals na mbeje cheo chego collect through ingi tukwitwitita kwarira county witwa FIF iyo county ibangite ne komba kwa mwananchi health services na atuaja county mbere nyeto tuthire miaka 5 itaita kidogo tona ngwini ikuritwa itugwatire kiberi itwambirie kuga tukugita county na county bwigita no rongo bo muromo bote kwera mwananchi sheria ere gita county thirikari yate na in fact kankwire bwana Martin county janto bakuringithwa gituma bakira bakwenda kugita nambi ote county Kenya iyo makura ni kuma ijire kana ithatu iraga na formula kugita county no mwanka ije na population na no mwanka ije na size Meru county teo the largest in Kenya kwena Turkana kwena Marsabit na ingi nyingi Meru county teo the most populous in Kenya nyawa twika county iko kwenda kuganwa tutechinda Kiambu tutechinda Nakuru na Anto tutechinda Kakamega tutechinda Nairobi chire county zira china antu baba ingi ende kenda mwananchi o Meru ombo pumbazo biranto bakwenda bioneka no mwanka bareterwa aria rora we excite masses anto boneja kwibyo bakwora bero county 048 ende bote kuru yakara kugitwa ri ikero twigita ira nene echinda Turkana Marsabit. Thank you. Auko kuita na county ni okwenda tu yukeria to kia dibo inkaida ikwenda kwa na muthikiria arane batukirukira 40188 ni namba yetu ya SMS story live kire Facebook na comment yaku nkuithoma thai lakini mbere yau kire SMS omwaru wa Cyprian kuma Maua uliza Kirenya kama ametumwa na MCA wa Maua amuulizie maneno ya matank hakuna Maua na Nyakisi hizi sote ni Meru ngino kawa hi Martin please ask Muna what happened will someone who need water will wait until 2026 kiendane kiro matanki okay let's then pay cess on in 2026 kwa hivyo supplementary budget ni ya imenti tu ni murethi are intere chia Meru kire
Facebook fan page yetu ni Wero TV. Christine Walcott Arua, I was waiting for this show. Asante Christine. Paul Kailikia la gazeti akawa kusema kweli hao MCA walikuwa maua jana, niliwasikia nikasikia interest yao sio Nyambene County, walikuwa wanasema eti DG apewe kiti ya pesa. Duranira Salesi Mutumaru, to Honorable Muna, a very good friend of mine. Government budget is a continuous process with 4 main stages that are done concurrently, from planning, approval, implementation, and auditing, kana oversight. Proposing that oversight questions should be asked in 2026 is wrong. The executive needs to be checked day in, day out. Should we wait until 2026 for MCAs to question illegal appointments, misuse of public funds, governor usurping roles of independent boards, etc. Asante. Akachoka kawa Honorable Muna can recall that during Munya's reign, Kawira used to host us in her TV to oversight Munya. When she became women representative, she went around carrying a whiteboard oversighting Kiraito. Doesn't mean that Kawira is exceptional, not to be questioned. Everson Murega Kalulu kiri Facebook akaoria Honorable Mwenda has just told us that Maua was a distribution point. Were those tanks only meant for Nyambene only? Were all those tanks given to Nyaki East only? Which other wards were those tanks distributed to? Everson Nibwa Korea. Simon Mugira Kawa, it's really shocking that majority of MCAs have moved to the governor's side. Are they real, or they are being given bribes and kickbacks to support the governor? Vasona Achoka Koriringi, kindly tell Honorable Mwenda to stop mixing issues. He's touching 2 issues without giving facts. Simon Mugera, Asante Ngukuana Kuwa Martin, I predicted that there will be crisis in the relationship of Meru County when Honorable Mporo fronted his son for the Meru County Assembly Speaker's position. I even updated this at the official Facebook page for the governor. Luckily, he was not successful. The stability of Meru County leadership will be realized if Mporo and other political cartels will cease interfering with county leaders. They seem to be relying on some county employees as their informers. Cobbs Mugiranano Kakawa, MCAs from Igembe and Tigania are good in singing Kirari only. Lee D Yakawa, it's true leaders think about the next generation, but politicians think about next election. As case of Meru County, they are all politicians. Hakuna leader hata mmoja. Barry Junior Kabayaka, good evening Martin. Kedebo na muna sana, the all-in-one powerhouse man. Leo nimeanza na wewe, mapema ndio best. I have a few burning issues that I want to put across, attract views and reactions of analysts on board. Let's keep it real, of course, and that was we are doing. Ukiri mubango jua chungikia siasa, we're keeping it real. Tukienda kumenya ni bibi ngobi kuendelea. Issue ya Mbene County, is it really genuine? Baba umedetera babati kuidra baba imedeta irana. Alanira watu kirukira na mechi tuche dhimu chira TV na tuke dhimu idha tutibwe na atokuwa. Hello Wero. Wero. Hello. Yes sir. Lobugi. Unimbu kabisa mukuru no to kwa reno kumako. Marete. Marete karibu. Karibu Marete. Eke abogita no reto Meru County na Nyambene County. Ampe ya kwa maskini ya moya kurigaria no to tare mire kiuma maoa ekinya Nairobi eto kwenda reta exeto taxi gripe stili ka kana ko oi kera tombo collective kera county Nyambene ombo collective venye ombo control county to korea geno no to ga gunya county no igero ni kuriya kinya ko ko zo ne geta kuriyo igeta kwendo taxi toyo taxi to kare maginya ko ginya gwichera waitsa igere ko tore mwanda o kogita Meru County etakinya kiwango tuba kutuganira number 2 Kawira Mwangasa iba mweta imwe kulitangoge mama kalitangoge na iba mweta imwe kentokera chipolitika ni ukora bro ayo iteragira itubo kwendo chogwe ni bawari ko kira ke kwendo chogwe ni ukora bro ari kumbere bo pora Meru County no to me age tano bajira batu pora Meru County ne dirana baita ko ba chokete na morio nyuma
kuya ko Oversight kuya ko kuringira antu gituma ni kenda bagacoka itena kaire bamenya kuria Meru County kuria yari yao ko nte kona mama ina thina ni kurita nguge na nguge akarita na nguge cha mama ite thoki kugira kireoni to mwata ibu kutomba kwa mtu atari tanguge na mumete mandreti ya miaka 5 tumwete mandreti ya miaka 5 ndio tumwete mandreti ya miaka 6 ko miaka 5 tigera ndirinya miaka meri ena nya miaka na tigera ndira okay ko tutomba ko jaji mtu na miaka 6 Atea te kurita nguge aya ko kira kireoni ukora bora bo hario itara kira itu ko choke tu Meru County na Meru County bara ke kona Meru ya ka to bariti mono Meru ni anto ava mena itu to kieri awana to iba ito porero miaka 5 o tu te kwa roporo miaka eni oni akora bara ba choke te na nyuma thank you Marete o igwa ka duri age ario menyekira itu ako aria nyumewe Iko manto ya kadika zikira itu ako aria nyumewe na akora bawe thank you Marete okay asante kati ukiengi poro nuena ritere antwatiga nyango ge natigana na Meru County okay poro na ritere antwatiga nyango ge natigana na Meru County kuna mandreti ala toere mama ya autoritere ngoge muntu avi mandreti yawe seneta avi mandreti yawe MP akawa yawe MC akawa yawe na wera muna nwe naro mbete na tiga tega irete bien romeneta ni naro mbete ka tu mwete kinto mrume aduru ara ke kwa yawe ite bien romeneta okay muna tayari na aduri ni aduri nyaki we east ti muna uonge sorry okay uonge tegwa muna ndi yeto ke kwa ngarata thank you Marete asante ibo ya thank you hello Wero ale oi moyo oni mbui mukuru wawe bera ba uketheka nyawe ayo mama mamu ya iya ayo ya yo le mu ya iya mu ya iya ajo ibo ba ya le ayo ayo wa mama iya ya mu ya wa ya ba ya mu Mui itu awal ya jaga ya itu awal mau mama ya ayah jadi ama mui ya mama ajo iya begitu mama mami baca mama ayu kan me o mami ya me ya yo bi ayi mo tema wa ya o ayi au yo jo ayo wa yo ya mama ayi mo ba ibi ayo mo ju mo Mama yo Mama Mama Baba iya Ibo ma yawe iya Ego ma muma. Ko ego ma mo mama. Ya o jai. Ni to ya. Mama o ya Ayo mo ya ko yo. Ya okay. Ama ya wa ikiwe ayo tegwe ya beo ye mama jabo mama ama ya yo mo jabo
Mm. Mm. Okay. Uh-huh. Mm-hmm. Mm. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Mm. Mm. Yeah. Mm-hmm. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, Moyo. Asante. Okay. Thank you. Thank you, Moyo. Asante. Hatu ukiongea Moyo. Hello, Meru. Where hello. Edward karibu. Okay, daka. Salimika sana. Thank you. Asante. Thank you, Edward. Asante. Na please waturingira thimo ni ciaro wari kenda tumba kuikia thimo cianona. Hello, Wero. Wero. Hello, Wero. Hello. Okay, we are tayari. Hello, Wero. Hello. Hello. Yes, sir. Mato. Oui. No, gemuze. Kabisa mukuru wawe. Mbuzi mpeta Lewis. Yes, Lewis. Ndenda kwa lile Monteo ya Meru. Monteo ile tumbora Meru mana sana. But kujento kuma mpenda kuga. Poli pana la bumpuro. Napige kutumira Meru ya njewe. First of all, tumba kurwa munyo ndo akreito ndena nduiza kurwa kawira. And then kubita konte interest ya mtu nueto voto makonte mewe gito. Police mtu akaja guto nyona la iba kasi ingira nyomba mwe au maki na kawira. Bati akoma maki na kawira no mtu kwento meru. Ko gento kira kumba ko kira na kumbo toya. Yeah. Meru mpuro abatikuro meru tayo nyanyo meru yango ka abatikuro kameza nangi. Akamenya the phone akamenya mtu atuto ndraza mega ikira kwenda iko enabata kote Meru. And then and we begin to king in the Antoba to maintain on to
kuna gintu gitikuereka. Unajua deputy governor atari Meru. Na agatari teka mwira mwetu kama tata robaringe bakura. Kwa hivyo utomba kuenga muntu na I think mandile kutunga ngale na mbi ndugu tikezo sheria ni witikija gintu governor mpija bombo tunya muntu ngale. Na mtu gatari nyantu to motarite. Kwa hivyo nyama leo mtende kumenya muno. But Meru titabaga na kaunti tukumita ndo bokingi kuri antu bakwenda kwamba kunyira mbere yani batu to alingira kula to kale amparanto banyire antu bara ka kunyira ndikenda Meru kaunti to na ndino ngagi tenjewe ogati Meru lakini Meru kalita kichunga. Okay. Thank you. Asante. Au ni kwenda tuchokerera au kwa ene county Meru. Yes. Mheshimiwa Kirinya Mantuyari, is it about Meru as a whole kuma tonyere mwakathoci ikiwa county Meru iri yonde county Tharaka Nithi kenda yona kigina kya kwana kana muntu muna ukurirwete kana kato kwenda kuwa Nyambene sio Meru. No. What exactly? What nimbi point? Nimbi what is the main point? Etumi kira kinene buru kya Nyambene ito kuri Meru. Nonturu arero I believe we wambere eri aru. Mpere mporo ya aru blow the other Sunday. We wambere eri manto ya kuatire Nyambene ito kuma kiri Meru. What was in your mind? Oni Martin, it's always good to correct disruptive thoughts and ideas. Kendanto bombo chi discuss. Na Mheshimiwa Muna is a great thinker. Na hakuira most of the time inyature assembly ratu arakia we share a lot of thoughts. Na rimwe thoughts chia muntu ya huni na kana ya Muna sometimes very disruptive, which is a good thing. Totemea kuria twist task for all of us. No mwankatorete conversations chio kuria muongo yetu na yuikia na mbere. Muntura yete na idea nguchoke nyuma kidogo. Muntura yete na idea ya one man, one vote, one shilling. Idea era ita make sense kiri antu baraba kone tu ba favor. But ne make sense tokea manto ya equitable distribution of resources. Na kinye kethira kintu keta wa BBI kia wire no na BBI ni proposer ward constituency ira tuwe yonto ya weta Kiambu kuna constituency Juja ina antu 300,000 around about 500,000 residents. Noga ya wita Garissa township na randwa leumete ina antu gridate na antu ba CDF bareawa same amount ya 138 million. So tukaurania ifea withira antu baraba ngridate barito constituency na antu baraba ngiri mana 5 barito constituency na nyawe ya kuga resources era thirikari wa ni equitable distribution o constituency ere ona gintu kiane kianene tukaurania ifea tukona manto huyu yetete ya kari utembi te fair. So kinya idea ya Nyambene kana nyato endo meta Meru North nenge yeto Meru South no yeto Nyambene kana na nenge yeto Buri no yeto Nyambene nenge yeto Imenti, whichever the name you give to it. Uni ndekirinya meilete na perspective Kariu Martin, and I would want people to see the goodness ya Tuina County yele. Number one, dira twari vote mwankanto nyiri. No nere Tharaka boy bachanukire. Ibakira wikelele bakurubentu bawanga Tharaka bendete kurunga kelele nini. Lakini ailie kelele anto ba Tharaka ne abere county bena constituency ithatu. Mara Tharaka nini? Tharaka constituency na Chuka Gamba Ngombe. Na Chuka Gamba Ngombe. Constituency yana ithatu baretwa county. Isio loa na kelele yo
constituency igana ile actually tigania west na east na central ni nene ngologia Isiolo lakini Isiolo yo county batu na tutio wa tukira wa kapo katukuru ya nithua Meru etwaria rwari kero Meru witate ikuru ya nithua no nduri tharaka ya itenga ka county tero Meru ikuru ya nithua. Now Martin, essentially Isiolo bati kuthire party Marsabit county party ngi Meru but yes na party ngi Meru na party ngi Meru some party bati kuthira kumangare mara na ro choko bati kuthire na Meru sawa ingi geta nariku but now but itire district kuma yes irongo kwira atiri burakure ni atiri Martin mchakato you number 1 batu tona more resources ko tuika Meru yo ndere ona 12 billion tuke ya wita no Meru party mo kona 12 billion yo na nyambene yo na 12 billion yambi eyo number 2 no edire te 12 dikirani but the point is uwa kinyani ni na nyamurete kona 6 billion yo Isiolo Isiolo tikinyeze 6 niko na 5-6 billion tharakanithi ona yana tharakanithi ona 3.7 billion no it's almost 5 no with the current revenue allocation is almost 5 kinye with the current revenue allocation actually ikinya 4 ndio kinya 4 billion 4 billion you tuke ya wita nori kwa tuika party ko na tuwe ni eyo kukuongeleka nya 4 billion uka 5 billion mongeli mbetu anange kironda sawa number 2 tukethira twina opportunity ya Mbi Martin ya kuthira twina employment opportunities chia na bawe tu banarora nyambene anto tuthira batu twirwira Meru kiki nene o twimiru amo twina opportunity bangi na rende to create another avenue kuthira twina employment opportunities ma CC ma chief officers ma ward administrators and stuff like that and you know into your view. Number 3 kuna mbecha tia na donors mbecha hii ikia ya saindie ya tuethira Ibori county kana Imenti county whichever the name kana Meru South igeta inya county neriku ira ni nya yo nao igeta oye county oyabura nendo iko resources ni weta Isiolo county obera iko resources tia ya na NGOs na other donors ni weta Tharaka-Nithi county ni weta Lamu county na Lamu nyayo ne constituency yana yele kunya nyambene kana ritora to asad library Meru North kinya resources una chochia yacha donors nyecho yeta nariku nara it is a conversation that ketereri mwankadha hii and because I can back with fact Nakuru and that conversation 2019 kuika conversation yaka ukarembi kareo Kakamega nanda thomaira ikirani utemeana kinyira ututiriano Kakamega nanda thomaira they still had the same conversation no to Kakamega in a constituency mwemwe 12 sawa so mchakato yu baba ngenyabo bagita bora because I know it's a conversation that has gained ina boteka we angampuru aita na ambi some of us and those that nyambere mpuru amplify boy burante na amplify nene ya mpuru but I had spoken about this matter ekuganiambi Meru for me Meru igano no ntubwa opportunities iraikeya as a result of to county ile not because kwe muntu anga auchoro itinambi manto yo chwanera itinambi tuinde wato iteto na chipto na fair enough yes mheshimiwa by genuine bwana rwarerwa kwa ene county Meru into mbere Martin muntu wonde oro kwa manto ja kugania county na ijiboya kama ka korongo ya mwananchi no ntubwa mbere katwambire na county 0 na arache umete ankwenda okalire kirinya mutaraka teka achiebere ki mu Meru county 0 twina 47 in Kenya chiekero ikatibere na ndeto ene na 2010 okorukira districts zira chiari gazetted by the year 1992 so district ira on the moya ejene ya gazetted as a district niyo yetere miango ira ne tumero ekeja county na kyo gitumite wona Tharaka emwe iri kamba na bena ward yao na kungi manusu indi petro bari kamba no tumiankere district niyo yetere counties na kuratwike tichinjwa guti muntu ugira mwanga jo county jwetere ka county yetu ne to kwenda
meankera yari district na ria district tiaga wote muntu wauga atukuthithia district kenda ija kwa account no tumathogane ja katiba njero jatari akiri nawe gitariu thingatire meankera district. Number 2 ukathoma katiba ya Kenya ni kweja na mutaratara jo kugania jo kritani no te kugania creating a new county bukenda kweja county njero kwina mutaratara na ijo ikaira referendum butimba kuringithia mwanga jo county butitite ina referendum. Number 3 go create county ingi in Meru uteka Meru ina county ijere it is not a Meru issue, it is a national issue. No to bukenda county ingi tha ino mwanga Kenya onde thire referendum ibwire kethere kabwa Nyambene county ngeja kuthora ndi MP na Arua nketho ini Mporo Abore kana ini Rahim Daud kana ini Senator Kathuri Moronge na Arua ntetina kuringithia antu gituma kibaika mawara nkibera 048 mbita ngeta Senator Kiambu ngeta leadership ya Kiambu is a populous county ina antu baba ingi muno ngabera babwire iboenda county ingi bakambera kabere nyetu Meru itu kwenda county ingi ngeta Kakamega ibo kwenda county ingi nyetu itu kwenda county ingi Nairobi bena antu baba ingi ibo kwenda county itu kwenda Turkana county nene Marsabit county nene ngodoro ni county chia kwa 10 iri kuigo ni kwenda additional counties ngabera na ndi twiteni National Assembly kana twiteni Senate tweta twarirwa ruru tuonekethira tuombo convince Kenyans to the referendum ya kuongera counties tume 47 chite na mbere ikenda gwita tigana na Meru buga aboka wegeka mwekonga Kenyans ba participate in referendum kenda ba Meru extra county kutuika twena 48 counties in Kenya itu tigiorongo white lies ngoja kidogo why not uti muntu Kakamega ukaisumbura na wantu Meru county that movement na komena na mutigana kama yegembe nobody etera bona kire nyingo gwete kanya so rwarero it should be a national agenda kuongera counties not counties ingi in Kenya na in fact tukenda kuongera ri Kakamega batuike ngugi ina referendum no tiba kuona yao Kiambu batuike ngugi bakwenda yao Nairobi na Turkana Marsabit na bangi barabena reasons cha kuthabena moka. Are you saying Rwarero only a popularity move? Rwarero ama kinyegi point yako ugambitara tukire nyango kwa kanya irongo kwera atere it should be a national talk no tuika involve referendum ende mwananchi ro gwita gwikiro michemano akira watu kwenda county ati kwiro mitaratara u create county imando ya momo kabisa na jabati kwinvolve mu Kenya wonde arari na temo Meru wenka finally antu ibo tarura mbere che kutha bena county njeru bokera ibo ketha bwena county njeru withira bwena more revenue ni mwana kwithira wena mariguja tantatu nyomba utachware mugwanja na renya nane kenda na wina ana bano kabera na ndi tukeja kuongera mwana ungi umwe mariguja iro mtu akona jairi na nduji jara wina jo collectively jate kunganenya barabe nyomba. What I'm trying to say is inyabo create county ingi te ku revenue abo kuongera counties you know tuchingire no tukirabo kugabo national output revenue reo koleito KRA ni kuongereka kenda gutuika tukongera county ingi ije ikona billion chia yo 10 ingi ona 10 why are you getting it instead county bwe nayo kitorof bokongero 6 ya kinya 18 re botikrombo staff mwananchi beta na kueja na services the answer is yes ankwenda kuga baraba kwarira mantu akugita county bati kueja na facts ira mwananchi urakerewa ire ikuringwa je siasa chiorongo kenda imenithiojo na imenithiojo ungi kenda platform ikirieto ya kuringa siasa cha 2027 na anto bekinya nara utukiba menere Martin iba menere governor iba menere deputy na ndia bakwenda kuthura muntu ungi ona county rere o itiongerekete nginjeru. Is it about mantu ya leti no ntubaka wira mwangaza right? No, ikawira mwangaza na supporters bawe ya mheshimiwa na baraba umuthetera bayukirie na notion that no target which is a wrong perception. Sadly, politics is about perceptions. Na tutemenya neo kuira antu ba kawira mwangaza na baraba mukaretie ba feel neo target. Oni kuire even when I started the conversation nanya mheshimiwa Mporo Abore could join the conversation nanya members of parliament by could join conversation there is none baraba onde bareti there is none aitete akaua baturenda county igano ya ile nonto kuina rumena in fact utirumena rureo between imenti between tigania between igembe utirumena rureo mugaikeki uwa terike irani Martin mumiro uwa
mpange mama nau na mukeki mwene muchi ate undura pange mama nambi. So our problem as a county bora mheshimiwa kwenda kuonania that impathoirio uti impathoirio between mutiania, between women, between Muyembe uti impathoirio kabisa na rwaria rwa ikawira mwangaza nwaya kwenda ku create perception that tiania imenti na hembe iba kumenana ibu ntu bakwenda county ye Bwambi ewi perception yo but proponent etera to be fair menya ba tu proponent to be fair kire gavana nya tribu akariria rwari we are the but then you see nugo to you kwanto antabarako mo support by na perception you we can't through proxies yeah na by the way okay kwa ile antabarabo support governor kawira ibo nkaba na ba upinga manto ya Meru ithire na county ziele. They are the only people who upinga that way. Utunge buru nkithiriana mbuge atiri only that mheshimiwa te proponent or ariero I am privileged oninda karire nde I think on Friday ito karire nde na mheshimiwa Mpuru Abori and I shared thoughts damura mheshimiwa to an opportunity utere ko onda weta manto ya Nakuru ntaweta manto ya Kakamega County oni to kwaria mheshimiwa Mpuru on Friday damura we have an opportunity now that we no ukinyanila na senators na MPs ba other regions ukiumba ukinyanila na ba Lwale ai senator wa Kakamega wa kinyanila na Antoba Nakuru County na these other areas chie populous na chie big in number warie nabo ubeleze the kind of inequality because it's an inequality with Lamu County ina constituency ile na Kakamega ina constituency 10 na ile na noba eti county na Nyaimbi na Nyai county apoyo. It is an inequality, it is not justice. Okay, how about mheshimiwa kate aware that we have engaged the next year yochwa friendly counties irachumbekia ku join this dialogue banjo in this dialogue kenda nende either it's not an issue of Meru alone, it's an issue you touch at least 6-7 counties to there to na that national conversation Mumeru wa actually muchunko ure charity begins at home ina nange mheshimiwa urenda muntu Kakamega ambiria conversation ya Meru ithire county ile kana urenda Mumeru ameambiria the way wa monkey it is spread in other counties. Mheshimiwa, let me tell you something. Yes. You know, everything else kiremanti ayo onde remain constant. Ati mbechirika nenkirwa Nyambene na Meru no wairi iringine nkali. No. What will change? Kira kiki change any wage bill ni aitia kuruki. And this wage bill okay itiere ambi. Wage bill aitia no county assemblies, more CCs, more officers, that means more wage bill kiri Kenya. Na less already development. Struggling Kenya. Now kankoire kuthira twina extra counties kinyari atwari na kintu kietawa provinces chiri nyanya na drafters ba 2010 constitution iba bring it out the idea ya kuithira wage bill igaitia to move from 8 provinces to this number of counties. That thing came up, but kotwika the advantages chekwithira twina counties ni kwa outweigh disadvantages no te kwa ilia na perspective ya bringing services closer to the people no te umeilia na perspective ya kwithira there will be more investment by outsiders na donors ya boraba wita baka investition ya boraba ko ya baka invest Tharaka-Nithi ya boraba wita baka invest Lamu County. You know, he says Rwari is a popular move. Every Rwari is a popular move na omusiasa utewe ya nandwaria chi ende mwanya yo popular imbine unpopular
utoe yana ndwaria iretiri unpopular because Atere bwana Martin because anko kita bwana mashwekere ari tera mheshimiwa very quickly au atiri manto ya kenda a Kenya na yakenda referendum no ndwendu na te rwari rute thira rwe populars na iburu kwenda kenda rwe take referendum rungeni traction. So we are in the right track. Okay. Ibura ke barabati kwenda Meru yethira ina county yele bati kuona the sense na bati kwenda kuona any advantage. Bamuna. Number 3 na nkethiria buru augire atiri mantu ye na inya muno na ya iki katiba na ye na inya sana. Uti mantu ya giri katiba ne aragenda ati kadithike. Ye na inyo u no katukanganga nayo tungangane ayo ye ndaya reme lakini we die while trying. Irongo kera tire bwana Martin Is it true babu bote kwenda Meru ya no maita yele? You know even if wage bill ya Atea wage bill yeje kana bakare wa muchara no Meru. Mbere bwana Martin ote muntu ureja gutori ibo kwenda so ukambira ukambure kethira gante kwenda ote muntu ureja uria atire a proposition Mheshimiwa Muna Kenywa Josephat CPA. Yes. No mwalimu wa madhabu no kwenda county Meru ya Iruma itayeli county na igwa tuka ni kwenda kugawa ntithwa ndi na thina kabisa kira nkuga ni atiri bati county bakwendega anwa isi asene bari no tege bwega mate ndwari ruru akinya mali fulani rukwe ruthira rwa county beja na siasa towards 2027 ikiwe to mambuga atiri tukeja kutha twina uma nkorone chietu itukari mwananchi roto dure itumuritere ngugi jaja ngijo nde maja kuringa kelele na aja ome na kuretera antu agenda itio baka no ntukorua thai mucemere cyo kuthitho mawari cyo kuthira imbi antu barumire ne ona na eji 2023 tore kure ikaringo 2027 imbi baratiere mawa is it a good stage good stadium is it a drainage utege to baratigwa nakyo kya bata kirabomba kuga mucemere cyo kweja ituronere this development na wiji akiri na muringi kura uga tuma kithurano ne ore tukona maendeleo kenda tuja gwita kithurano kingi so kelele ne nkwenda gukani na inya monogi yakwa na inda ugira ne mbugete jama ngi nkauga ekeja kuthura gintu tikenya kist gintu ki utege yakwa it's not about me na rwali ruru tiga thai ndege chunkine rwali ruru tinora rona nkirwali TV I have never na nyanda umayo tinokona nkirwalia ekethura gintu gite waka baraba ndurire gintu kiu gitina bata kiri niu ni ndeke nyomuna so ronyero aria ro ntero aria ni nonto at the end of the day imbije agenda baraba kwale manto akugania county tino bari mono isiasene bari na ibyo ndo bakwambira na kugatire technically mheshimiwa foundation yao bona matira ngo foundation yao kugiba kugita county tino ndo itobatero go tuna county ijire atukunyanyaswa na tagura rwari rwari na the other half of Meru County 2017 anto bakiuga munya imutigania gutwinya muno imenti utike to gwithathia tukuona enjire gutemera kiraito ona kura cha governor. Okay. Na jiona then what happened? Anko ndo kurika ni atire technically you are a member of Assembly of Meru. Yes. Representing Nyaki East. Ibonto we na take vice chair wa PAC then bunge county. Yeah, Latin Nyaki. Ali Nyaki. Wari ndo Nyaki. Technically mtongerio Meru. Mtongerio Nyaki akirwa Meru. So please accept that. Ali. Ndeno kwera tiri bwana mati. Daiji ngeja gwita wituma ngeta kwinga thoko mawa kirinya kinga kangeta kwinga kanuni kirinya kinga mbithwa felite mono antu rabanthurire no ntu evaluation ira nene ka thitho 2027 antu banyakisi bakore to muthura ri imbi athitherie so evaluation yekwera nene so itikia ku kia vice chair wa PAC ikia ku Oversight Nyaki yake manto yao katika Nyaki ndero ikia ku Oversight Nyaki bwana Mati kota ngwata bwega okay ndakwera atire ndakwera oni ntiumara ri Yeah. ntiumara mbeta wito maumbithira mutuate umbithira timao umbithira kila mahali atinande impere mwana siasa o munene muno ogwita bro kwariria county onte nkinyaranyara nau na baraba nduriro tikeba kuona woni pambere tena nucleus na ndere anto ndabera mwana siasa aikuragia na kuritira anto ngogi bwana Martin keja kuritira anto bangogi
ngabaritira miaka 5 bakona kwemba dithirite in future 10-15 years oigwa nkiari mantu ja Meru yonde na kenda bithoro nkio Oversight ate kuga bithoro ngita ya county irengita ya county ngekankinga mathoko nkira antu bokaria revenue hapana there is other ways of Oversight county na kuga umara bure. 1 minute Mheshimiwa. Dr. Patrick Kenyua Kubai, Arua, good evening. The discussion is good, but note that Nyambene, aka Meru North District, was created at the same time with Tharaka-Nithi. Our district commissioner, to then Mr. Mativo, failed to gazette it, and that is how the injustice started. Dr. Patrick. James Mutia. Chief Officer. Yeah. Public Administration. Yeah. Arua, to ensure fairness in horizontal share, CRA developed a revenue sharing formula that incorporated the following parameters: population, poverty index, land area, basic equal share, and fiscal responsibility. The smaller the county, the little the shared revenue. That is the reason why Isiolo County gets 4.2 billion, Lamu 2.5 billion, and Meru gets 9 billion. Why is it a favor for Nyambene and not Imenti? I thought once we divide the county, even our brothers and sisters in Imenti will have a new county, America and political gymnastics. Nobody is opposed to the idea of two counties, but the obvious that it is just but a strategy to hook-wink voters in Nyambene region. Mutio kuo. Aina right ya kuo. Yeah. You can't speak from both sides of your. Okay, yeah. Itonga Francis, Yeah. Arimbira nima matangi yetre otuku kuma mawa. Ya que doye tete otuku na kaya vinga tire arona jejere nyaki. Now, Cambodia kiure kia deputy governor. I want us to really move fast no to the other thing you I feel like to take exhaustive and to your deputy governor. Yeah. Is it Bahabwe will create a wedge between these two leaders, Mheshimiwa? Kana kama kwena ndo atatika gavana na munini. Kapa Amerikine jena. Na kuleta imwe kona nyama. Ari, you know kwa remember. I was to respond to him first, Kubunko and to Mura to Kayaro governor to Kayaro Ariane Ruende Kenda with a very quickly. Branco and Dakura Mheshimiwa Netri. It is not true that Areara Assembly only for the interest of Nyaki. Areara, not to when we make legislations, natoa kulukia so many other things, natoa iti report irato etia, ya irakuwa nete ya land banking report. I'm sure utaeterie restrictly oetie Nyaki. Oeterie land bank report ya Meru yo, yonde. Part of the reason why we land bank report ya Meru yonde is because we mutongeri o Meru. In as much as no ku represent Nyaki, we tere wapishwa, we legislate for and on behalf on to sheria che Nyaki stiaki. Sawa. Tuka ya kudhivya Finance Act no to 2019 ne eterebora. Ira tuka ya to dhivya na tumekulukia. Tutikulukia Nyaki nini. Na we part of it. So Mheshimiwa, I hope katuethire to magnanimous enough to extend an olive branch nontu wewe muthetheri umwega sana. I believe that was you by the way. Yes, so that we bro legislator boya na kuthetera antobanya kiboega, you can extend an olive branch ukathetera Meru bangi. By a way of example, untikande nini, but ende kwe antu onda kulukira makutano every day. Benda iria raura makutano hukas. Mamo mwambetere ambira undrenda kia Miringeti second hand, ndenda kia intobibia nini bia carpet second hand, na duvet second hand, na pajama second hand. Ambira oni Mheshimiwa, ndenda intobia ovangirie ite, mbeki ite nyumba na nteona kuenderia. Ndeta koromone nteona kuenderia. No tuito ingilo tutetate. Tueta makutano ito ingilirwe. No te biashara ande ingi. No te profession inde uimbandeki. Ntenda kuwabura mbere ibu onkati area eta kuthithia kenda onera anaba wembi mutu. I felt very bad
I felt very bad. Ikule antu baba ingi sana barabenda kiratu nambi. Murume Nairobi, Thika na wapi. 5 ya Kinyoro. Anto ibaya wana nafasi ya kurita biashara. So in as much as itukuwa nganeonda tukwenda nambi, anto bara dhikira, anto bara. Tikandre MCA oni. Lakini I believe they deserve an opportunity to make a living. Ibaba atikuwa wana nafasi, bachoke. Na ko tuika bateta bura unini menya thirikari ya kuremwa tumelenka tubonele anto iboteseka itikwenda wikwa na ate tuweta Martin katuweta na muchamaniara public tuite anto tuwe ukazbara bonde baraita bura itutrimanne ntukuna tuandamane na babu na tutankaze boye kire intobienu na tuye tubukarie bwendie tukuyile ithatu na muntu onde akwirwanga ni kanju kana ambiura kayo bwata tuna deal na yeye kama mwananchi no tutu antu bare withina eneni tutu antu bare withina Martin at the expense of kuweria Governor Kawira Mwangaza. You know, I excuse Governor Kawira Mwangaza wiratri Atea thabura munyathire Atea thabura atitongoria I mean kutongeria atitongoria bura munyatongeria atitongoria boke itu atongererie na kuongelera nkwira atitongeria bura Nairobi utongerwa maybe no tokwata Nairobi na Thika na ukonge. Okay, kati tukiri issue ya deputy governor. But I feel you. No, there is a lot of pain in as much as style yewe kwa tuka style chikuumiza mwananchi hatutakubali hizo style. Angwenda kwira atiri mwana Martin mbere mbariri mantu a deputy governor bwana Kirinyi nyote gete untithora nditi na inyo point kwa gotame gwata ntikwenda gukwira jara jonde ndithiginya nyakist indi kana kwira kenda nkinya unkinyete ndina ntu bara bampete mbaki. That's for a fact. Na miaka 5 ethira ibo bakambure kiuria. That's a fact. Ndiro kiuria mawa kana mbure kiuria ti mau ngorwo kiuria nyakist so iron kuga atiri interest ye kwira nene na nkore kwara neneri inyakist ikeja kwaga ndaigwo ruru bu nene muno no ntunya ti mawe kaga ina mubateteri wita MCO ti mau ro batere kugoria biuria na inyawe ngwa ke legislate na legislate Meru County on the nyakist area nani ngiariri mantu ya sheria imbara ya nkemenya atwikurukeja Meru County onde indi ukeja gegwitia pipe na matangi na njira ntiomba wita witiria kithi no mwanga betiri nyakist bara bantu mereke na beta area bau bange bagetirwa no ora bathurire lakini meanwhile Ken Ntwira mheshimiwa DMK mentioned something wari na araba Southiment so iro kwenda kwira atire mantu ja deputy governor mbere maitu bati guchuria deputy governor umana kenda ntu beja be bari gutwiko mo governor ngi deputy kwi no bethoro baritene omwagetwa I mean gubernatorial candidate ungeagetwa running mate bakeja ni bebo bari bakugwa batwira tugwitikaniria tu baire ati uni ni ngangabana onu ka deputy kethira bwatwa akura na batara mathabu jao bakeja bagaturetera ticket yao batu tukambe bai tukabaringira kura kwi mtu karinga kura nonto ojo ngabana inko mwena korogyo karinga kura nonto running mate oin kwenda deputy governor na mathabu ja muthemba jora baingi betu tutithora tuleo na ndi mantu ja kuona twiringithwa gituma ja deputy governor na governor batu tugitithwa ngwite chietu mburia niki mwaka ne jo turumire jo 2017-22 governor Othrakanithi county na governor deputy governor batironana muthomi njuki na mtu wa Francis Nyamoka Wema akuwa naonana na mwanga Kawema ajukie gita rimwe governor ene gamba kotini eta ma minister jo the aberani ni the acting governor na ini bokathika irake na bara gaunda zira batigana na mantu jau na bachoka kirutero rwa governor kakwenda gukwira atiri scenario jitekere njeru Kenya je gutwiko tino kuonekana onto jabo buimero bwambiritie na anto ivenda na anto bakadurana kinyanja ira anto bari ibogorana na bokathokana divorce kadhiwe na bokauma so teka bori onto bobweru imanto jathithiritwe testing imanto joneke ne county siji nora county ngichi ya survivor miaka 5 ethira deputy na no bobo nya batikwera no nto manto jao bongo nyete manto ja mwingi so woni mbugete atire ntekwenda kuithangikia na kuthangikia antu bara ntongeretie na ndo antije ina ikuma na ntekwerewa na nkemenya bakarethe bo bari baithiria uri ngatiwa mataene ntekomenya baithiria thiria au mheshimiwa tena DMK la nine mheshimiwa DMK how are you sir remudire itware ao imwanya sana na mantu abiro kiaria uri Southiment but all the same isiasa I know tuko imwe siasa ene mwana miaka ngiri imwe mheshimiwa rwari rwa kwa ene Nyambene kwa ene Meru County how do you feel about it?
Ebe sana Martin Pambe ye tege ba wele TV ara ba ite ke na artist diranga ki vuoi non tornato che la strete covinga detta che shungiga ya kami kwa na nisi kakoga ni covinga tare onde Asante. Raja ruwa kwa nyambene kuti kaunti baba kugaba ukona katika tena kwa kiwa nyambene kaunti nyambene kaunti. Of course kwa nyambene na Meru kama kaunti jiri ishombe kaunti kwa more resources. But kaunti tega kwa kilomita amani ya siasa ando bakamate taibe. Kaunti katibe ya Kenya ya 2010 ilikuwa kaunti kagawa potenti attract account government ukakurukira amendment ya constitution by the popular initiative odorani 1 million signatures in Meru bitone nyasa ini no propose ugita account ingio epumi ke ndaba kusainira that proposal then odorani signatures so ke we can ande county assembly majority kurukie 24 Dijiba ndio ngeza kuwera kwa kurukia tena. Ben meyo kurukia uchoke wiki parliament ya National Assembly choke ingire Senate. Ewe choke na ndio kwa NDC prepare referendum question do wa campaign across the country. Referendum is ongo midiga Meru. So the next to import wana babo kama tena na debate anda toga nyambe ni bakwero it's a project impossible. Kiambele ma process kia change the confusion here is problematic non to court. Na kile mwakile metele ya nagereti na punguza mizigo ujunge kuro koti ya reja newe tunda ndiye tapunda ametoka niye alipunguza mizigo azimio bareja na inge BBI iragedia mandoja meinya kuongera constituencies iralema na leo nyaka ontensi wa baba kwa dia BBI ba nyamwele bamwe bawe bale ba ya gweta na kwa BBI bakauga tena na BBI ya nyamero kotije maoni na bakauga one of the issues to kwenda kwikira ke BBI ekire ni mero egawe bona ndio tanto bale serious ya kana batale ora ya BBI ke didero mawakura nyamwele didero public participation na ebe ya umekira kuso otore alo kumenya kaunti mero ngote kumenya kaunti oteno ya kadi tona buguti umbekeka nande siasa raba enione kugamira uge siasa boni antoba tigania na igembe movement yo ule ugabana ugatebura bato to siunga to tweweto ga utoba kwa na inawe na inenzi na bantu bakwera ngabana tolona project yo nyambe Indokengi kia nande siasa tu kuipa around kupa mobilize against the other attack but then Mheshimiwa DMK you know mwenda Kenya awari watire this is tokia kwa ene account Meru more resources kire Meru as a whole more opportunities kire anaba Meru more revenue kumakire you know kumakire antoba goodwill more opportunities kire investors so it is yani maweyo kuingira manto ya bomba kwezwa bukiona akayo yakurema ende kwera eu nio the ideal situation but there is a real situation mimi na ideal na kwena real ideal ni murabo akareka gukombeka kirinya na ari azimio na ari mutongeje wa yuzi iye maoni leo kwa account no ndo na participate mono ke mando ja BBI to Joana kwera ngwa thank you so number 2 the ideal situation ni Meru county kakito tukona vitu tukona resources more positions of course more advantages but akwamberia kudona sigine cia ugita kana baigita kanwa na ibere tukambereria mheshimiwa na kaya ombekere ku bozo kwa kwamberia kudona 1 million sigine je ngote ina no more advantages but thank you senior reality nyamwera boto uziria zaidi no kona jaura uga mwari urankwenda no na muturujo muraja muraja no leo kalino kalima tu eta market ya otegambagia so that is the ideal situation when the run tamba inda kwa ite gani mkwali so
the deal situation hakuna the deal situation diari tire leone atiba kwero uga account gutio mbekeka na Kenya tena mbele sio big referendum biba roni nyambele sio kugawanya the referendum questions na udio kati account ingi ukitola ndoko wana 1 million signature actually Inyo hivi like something national ida programmatic ngona ya kila kila hiyo kwa mara mbilo kugawanya signature ile ndio change the constitution after the 2013 election kwa it's the new situation tuongera account kwa maana tuongera data batitu kumenya gutio mbekeka na muteo hata wati kuwatidanya Meru ila tu ni ota hii okay na tote watidanya Meru tu kwa siasa ya basa them angana ndio to kudo kengira ndikenda na ndio tuone ba kawera na bumenete ale kindo na na ndeto pega jaga la ite para teke arambia la ite ondi shonde milioni ila ngana Meru to nanti ko ero die kwa dio tunde to anenke 10 milioni ya msie bonde project imu nya onini ngonya bo geta sintasio na leicha fa ya community water project mbo simbona na kuinda everywhere so I don't understand bo usiba ru enjoyment yake everywhere ya sewe kuwa kawera kao bakua nyambene or anything Uti evidence irio no ngaketha abo tutarira indirio ego kwariria Kirinya no tutalirite bwa oza twira bwa oni tano kana itandatu change nyambene iwi ingechio the 20 kana 21 or so changement Ikiato minte kirete saisa Kirinya kere maybe standie we kana ro ya rora kwa jana ndo ngwete kiateka kawira diri ofisine moda na ya na gukeka gutwika maybe kaumika nya kwa tuka ro Kirinya ne factual wao tugetinjige beidano ngwete kiateka ge mere ko ingwa bai kana tirasa ira do kire no ndo ire dai action okay nyamwerere kuinda ligi no ere dai era mbete bukirianga ondinga nona semcha development dai kampete igegebe singurugania teke ko bakura pike joka kana kura ikolingwa rojo totalera kabela to mwiro rendire idano ati chia zote wetu 2027 kuleta report ya tuwe winje tempo bitangegembe agichoka so akura kare 2027 menyana ndikire kawera kala ne Kirinya nengerete kawera kiredio kike yo kike na violia fe kawira nenda usoge violia na mbana Kirinya ga mutunya maka na te mama hote ato kinya 2027 ro tutegera ogwe kawira ogwe wa miaka etano ri barabara wenjire iriko imenti wenjire iriko tigane wenjire iriko igende ivima wenjire bingana ilo tukombo mutarera lakini andi wambiria kuambura ile mese okay no kwa nywa ngona kwa conscious but Nteko dola ruwe kwa wale agepointa those issues ni gutetherinya kawira kumenya uria ka gukirita balance government na balance development agenda. Okay, so mheshimiwa kenda kurukilia weta issue ingi kureta mantu ya kwa yono kwa Meru ni issue ya deputy governor. Now that urayo kire Sol wa Paul dai what is this issue going round at kuna bad blood at governor na munini owe? Oni ntaiwa deputy governor areke ko no raiwa areke uga pai na difference ibetwe officials ba county bakiari actually senior officials county secretary chief of staff CCs chief officers you know wakiwa kinya deputy governor na rere nyawita muchamaniene so seems like kuna difference however much omba kwitho kire ananachio itu mete nda kinyazo tingo mtu bakosa na mwe korowe na mukorowe na kuna issues kimba kwitho ile between gavana but tago icho komenya oni at this point kirikiriari but kila bomba ko emphasize ni ate no deputy tenga wengwa ala monka ba ie pronounce which is okay which is good porque va kuna those frictions no kila nkaba kola poni bakarende bara nilie deputy gavana na kwero ala ko menya kawera ibete bara nilie kwa kuba kuite mitanda standing ndia kedirikali bara nilie bamenyora bakali to issues uchiao. Okay. And then bali vikaniana ba umenya no tutea daijento edin yani before kawera amuleta siasa so ni siasa ai kawera so I think ni go ba ijara ba itanere bakarende barani isitose demo ikore magano koreme no gutuike iwi umai ipazo kenie na kwara na gutuike ndepite ngabana batekwera na ngabana Meru itasonga mbele ukomodo minjo ke bataruire na kaguye ma daratani for 5 years
na tagui makiambere kwa chama geta mudhomi ya mwiga ukia form MCA Israeli ya mwedera ni meti na bokia teka ile kwa second term. Okay. Na yemo tuma mwele kumini lazima bogwatanire nyana ngabana ku for 5 years. It can come down to bongwa kwethera bena differences na ukosana nai. Matura mbega mbite mutuma no mutandite for time muntu tebeta conflict kana issues no. So to ni reverend kumenya bagagere ba solve issues dire. But if what comes to us, maybe this is the advantage. Ekinya 2027 mutume ega dikira kamuromba adikira insight impogogerio mu insight na no ndo otwekiribo tekabuli te otwekiribo kamujukera ningi nongo kawero wale noe maybe okira kwake is the reason why obakwithia kilukira tomanto to do you think maybe kinya okira kwa igotebe ke mono kweba kwena issues gotikomba goti exaggerate get out of proportion, and I believe no bachokeroje mukarone ogatuka kurali na those issues nenya batu tuingwa yoni jandi MK outside where I can go yo batere rinya ngorito differences na baraba kuendekera Meru ikarabo ya ndo atu so asoka na tindo na ibo itoke ala magia the difference between them to get to choka ni bia to bona no ndo kila momento ainda ukito ainda kila to so amono ni ora to de numero aba itaba mugi na lera to are do ne akawera oni teka to aruja akawera no tujandie mke intende takawera na amiri wa mutule ngabana kila to aruja ba tu access to resources na access to the governor na to ere access you resources access to ko na ndi tukuboganya ogo geta kuriro tiazi okarwa ndo amongo kanengero tiazi ko batikure gonganero utitangugire ntiro iba imungi kutoka muito na kaire kuro ndero atibo ande ba ndero atibo ande ba ndero atibo ande ba nenkero access the access oto tanengero kire ndo eran kwale dia mamono kwedere ba imungi ba so kendo ite ba to kwa kenya no akwe Thank you, Mheshimiwa. I was about to call ya ile intuko ile kuro ya Dororo Damascus Roare, but when was it? Lugendo ronda Damascus intuko ile ngabana ngere assembly. You see ejere ronde ronde anda studio. Okay. Na ugeta ndo gatote watanera ngabana. The following morning ejere to agande ko ile na successive meeting Damascus happened. Na the Damascus moment. Ya pendi na enda ugana nini ndo jera ko tira ko menye binkuruera. Kuma una andikira ndaro ya access oranga access ya ndo babo ge. Okay. No la tukera to na access ya kwali ya ngabana kenda to mutederia gwicha Meru mbere. Na tukiambele maja MC no monga to mutwalie. Baje tira atoletera tukadogania tukone ndi gufiti na igufiti na to mutederia ora tukara Meru ko ntepora na to kuona manzo date kugua to kamuira tema manzo date dala moja do kina mwe ya approach urokera yo ngabana no tukuja ku Electoral TV ne ukire wa mate kana no muringire di munga so appointment no ndo nande inyoka ringira ngabana ba inya kona miske kushikol pa na no mwele na ngabana to sete na to change manzo ito change ran to ambe yo Electoral TV ne uno ndo gano approach na to maera kire to nyele da support kire to ko manzo dando na manzo ate bunda mucho watu akalamika mweleza we need to change this here ni enda tuita na mena ndo na ndete te manzo ja esa kana esma kila mali utedero mutera ke kinya wewe ngwa bueno eno monka ndio kamura to didio te lazima kamwanike. Good to know in access. Na kwa audience. Good to know in access DMK Paul. Asante. Thank you Mheshimiwa. Really? Mheshimiwa rekao. Asante. Thank you Mheshimiwa na tuwatone na kanya. Kau kira wa mu barengewe. Aliwe uo hotel. Ata mozoni to kuingana. Oye mwenene kwa yo maisini ya respect. Thank you Mheshimiwa. So asante. So Mheshimiwa Kirenya. Yes. Rwarero rwa DMK, I mean rwarero rwa Deputy Governor. Is it a reason yengemwa ya session ya Meru? I don't think so. The part of the reason. Kire at the opportune moment. Manyari mwako ronde to chiapen. Ike ndi uko na nginye gitate. Ike yero, but to be very honest, ki uni Kirenya. My thoughts
ni ati tukea kugaukania, there is more opportunities, there is more advantages tuina county chiete ile than irimwe uni focus yekone wiri kwa tuika kuina perhaps antubaike this conversation na reasons chio kwithira bari in this conversation ni no ntubwa mpatho menya kira tukugita te antu tukugita tuika una muna no ntu movement ka una mheshimiwa DMK who is my senior in the assembly and in the party kutuika bahatu ende tutetu kwaragia kana tutetu kuritana irango yamo no kira tukuita bora ni ati thirikari bora ritangwe ni administrative in nature na iritangwe na administrative units so the more the administrative unit ni tanonto antu thai batheta bakiwa nyimi ne gitano ya sub county in fact de na nyando ngetigania west itukwenda tigania west yethire na sub county yile sawa imo ithireri oringo ingi bendo meta kenja kana buraba meta iba mete bo lakini to wakane to the to na sub county gana yele no ndo boy into bita administrative units che thirikari there are more advantages when administrative units are more you know ntikurikana roari rwa tigani east na tigani central ikiitana sub county rukiarirwa anywhere twokirire turethira sub county. No, pro vote for it. To be honest, pro vote for it. Yeah, yes. I know na Meru but man, we take on the referendum. No, it escalate no to neori. Te enda referendum. Sawa. It was about lobbying the Ministry of Interior. Non to no man to sub counties na dieta. Enyore ire kurura nora ari Minister of Interior back then. So I think Kaiseri or somebody no yete akaya nani South Imenti na mheshimiwa DMK ya umete ibaerwe last year ibaerwe sub county yili kanyani moyo igoki ingi wetu ate kinyaba mheshimiwa muna ibaerwe sub county sawa bukoya kana walipewa Imentis tine gazete ro last year to campaign ine na I remember mtora eterebora manto ya yonde the then minister wa interior Matiang'i na nyandharaka some of the so the point is more administrative unit the more services irabo kuona kimbi kithirikari ya gwikire mwana inchi ende nyabatu gania west nyabatu gania west conversation new ya kwithira twina another sub county tugitano tuthea tu sub county yili that conversation kameambiriria very seriously na tukuranga 3 manana CS wa interior. Don't you think mheshimiwa we are fighting too many battles? No, it has not a battle. Ute ndori mari kuthetera ri dikira kuthetera tuthira tu na sub county yili na tiere ndo ode makosa kirinya kuthithia bwana Martin no problem actually being a nominated MCA atina mbadenjera tu neo elected MCAs ya kugare katukara tukiura gwa biro bibi ingia kirinya can fight many battles at the end of the day akama matoro na nganie na in fact na mirigo na more battle than them atina battle na morio munene no atina mtu directly kumule kiuria rukiri thasta nogoro so ndo ayu akwire kira chio think kwenda uno to representation yone kuonekana ali nominated MCA it's no problem with that ankwenda guchokia kirwa rwa deputy governor DMK or elaborate both ongi mono rwa deputy governor kinyamwa tuika batere anwa atobati wetana mbere go fight kurwa na governor kurwa na thirikari kurwa twingo naja kugania county ni ekethora solution apana so kira tugetha twina ndauga atiri bakethora batere anwa no ntu Kirinya actually Kirinya ta supporter inya deputy governor of SSN o wari murengo ne jo ambas ina inyo kuonde no ari angu kuthereria nteto nandi so inya deputy governor bakiona na kawira Kirinya kujua inya ni ngwanta ije so ndo ira governor bomba kona ni bena jona deputy governor no chidori inya te about us te about MCAs te about inya antobara be Meru county no chidori differences chia obo bairi ora bona nebo baire batwira uju running mate na nini gubernatorial candidate lakini ruwa barani na ndiro ngokwira atire it was not our business then it is our business now ndiro ngokwira atire batuye kiama kia ambassador actually nyenyi kwenda to ya riri kanina bakethora bakosene personally
itiumba kumboelo ova gutwikana ndi batwe katwatire mwananchi service na representation njega no ntukwe baire bakorwa somewhere na DMK ya kwenya na example ingo gwete yo muthomi njuki na kagwema bakarire for more than 3 years bationa nano mwe governor ndi deputy governor na wananchi bona service na kuri kuringwa antu bachokia muthomi njuki na njuki arane mitiunge. Do you know where the difference is? Difference iriri nara bamweshimwa bakodatara ni ati kinyando ene wau engineer Nyamuka Gwema no ari na portfolio ya tiki minister o county. Kakuyo na mutumara rino atunywa. Yes, na reacting health. Achana na acting. Hapana. Acting ichongo kwa acting ikugate. Na reacting was actually Governor Njoki na ari na muambo na akirita muambo yo kwebelia Kagwema actually kwira mwebele tine ya muchokiri ingite ne. Ino ngokwira atere. Tute alire manto ja acting no acting gokora ko waterete. No ngake ja kuoneka. Gokebera unge woneka ajukie ngugi. Utena so mheshimiwa ndekuri atire kirenya ndekuri atire. Why are you fighting for a man utikinya utiobwera asanteni kana atiobwera ibukuri u kana atu impinyi kana kabwera otuko kinya atabwera na inyi ari kana kara yena bo tuko kwa gavana kabwera otuko bateko sene muthenya tutiko gitaboria babu gavana utuko ndira bwera. No, you can't say that. It is in public domain. Yes. Gavana na umara uare ntatunyana. You see, tugeta direction no mheshimiwa nontore. It will not make sense. Answer me this. Mutunya ninya na responsibility yokana. Onye gokuga no tunyene kada to tunyen. Mheshimiwa chief of staff ende. Yango kuna responsibility. Mheshimiwa Kirenya. Madigo akiwa antunyi Kirenya. Dari kiro ngeta Kirenya. Dirigare na confusion mnoi. Engineers batomi bo mutunya ende. Dirigare ijiriwa to yori. Kadirigare irijere. Lakini meao wewe umesupport unto umesupport. Tio umesupport ikuga jara jara leo. De kuria tire Mheshimiwa Kirenya. Why are you speaking for a man utebwo atira abwira because atira abwira we na chuningari ibabu maybe bomba kwetho bo passive na chuningari atira abwira na kwendete kia CC atira abwira na inyeli ni governor he has not spoken na ngo twira atire na abwirite ororio nete nonto why am I fighting for a man in fact pato kiona ndeto tuonere mitandaoni tu Mombasa na immediately I took an initiative and area media and Kirenya ke mitandao iko na people thought it is a joke up until spokesperson ba thirikari bara ex official ba Edwin Navange bakam out bawa ngari niletire ate lakini manto yatumire ngari ita number 1 mire sagairoku number 2 ni ukamata biba uwaire baika kiana nanyuki then government machineries tia yaringi of course the executive nambi pe yabadi the pressure namdo ito kiambia dhuruna ure ngari ite ngari ira ite and deputy governor ni one of the cars ira chiri assigned na ke atumairomba baya so it is no longer rumors imanto ya ite confirmed nyane executive county secretary na confirmere manto yako and I want to believe him non to mtu either very serious age execute mandate yewe enye kuinyelia staff na babangi and either very serious ngoine tukwatanira Martin nende aikwe ya confirm that indeed ngari netite awure one of the vehicles case statement yote ikiruwa kiwa one of the vehicles no ya tumairomba ya record ata urende neriku ka ure one of the vehicles no ya record ira assigned ki deputy governor but the fact is kinye wingi ne atero mauta the official car ira batio mukama ne atero mauta now manto ya Martin no watumiririo ntubu no wawire ondonere mitandao ne and I'm sure mbere mbeta ko the press ko around the kenda Mombasa alongside others manto ya are kwene akinya groups ne cha WhatsApp nyingi sana kwa rende deputy governor wo wambori atire mbere ne tonto nkuthetera muntu atikwaria
sawa sawa ibaba ingi sana urendo mbira re nkwara ke manto au kazi re ukazi bonko bamenya bonde no but it is only one who but representing them. I was going at a place called Medwell do park ngare ya umbu kumaire onde etirwe muntu ambeleza the point no onere kinya PA onere PO deputy governor barua ya ifonjo ya resignation that was a forged letter no na differences ya tariki akaua barua ya andikirwe chief of staff akaua barua ya andikirwe tariki 17 morio 5 lakini nao barua ya onania ya andikirwe tariki 19 morio ambi so that was a forged letter. Okay, now nya PA ona etirate now mere in public au awetate so this information is in public. Okay. Now that you are very now that you are too vocal you are too vocal about these things. Yes, because I believe please na keo tokeo muntu ndikuria tiri now that you are so vocal kiri issues hizi ya deputy governor na governor we ukwari na deputy governor uwe uniari kanko believe imbati umutetera na to enka. How about you talk to him? Antobaraba demoterwe skiza antobaraba demoterwe ndi kwa wa issue yo I can tell you speaking of ngoja antobutika oni some of them nyan kaurwa rangitioni iriku but matini utebo menya kwethera wonu kwinyirwa ndea mbeirwa case yeku ndego mithetera no ntunte ukumenya in person na tutiria na iria we tutita na ngare mwe tutikunda na iria na we you don't have to be my friend kenda ngwitate kenda nkuthetera I believe deputy governor Meru na bati kwa weshima ngari na bati uchokerua portfolio nini na uniende actually maoni yakwa on top of heshima na yau yangi atibati kuthire muntu owita kwari mechamani onenda eka ile yake na kwa yake otieta weko ofisine na bati kuthire muntu are empowered mwana muna atonyo ofisine we kauma kithima ku speaking of demotions one Isaiah Kiyuki kwa muthetera bukiwa na chuni tikia kia CEO wa MIS no monya mbene ora we demoted gwari na uwa ari on acting capacity so kacho ke tekire kia admin kira to kwari tera royo kana oke some of the people barora yako tukiwa ibaikirwa kaguru ukona becho okwe okay yes, because we spoke inkwenda kwaria na ukona ndakwira either royo kana oke tutekuluka Wednesday utere kwa 1 or 3 people kila kitu mama Martin kwira ya never echo kwambi because we spoke kila kitu mama okay ni ari bwana kichwera mwendali DS tafadhali bwana Martin Kiyuki akiaria ikuona the clip yewe ke TV Isaiah Kiyuki atiwire gachoke twengogeni kaugire mantu jara on the experience kume gitara munyarira kana thirikari nene gitara kiraito imanto no moja transfers go to this department eterenge na ugawe arari CEO wa MIS etari substantive atari ngugenera kare acting kwere ari acting favor acting thirikari ne kwethera uge actate favor azimbo wate de magichonge no engo guchiara iragia na uga ntu ibatige gutumira rieto ria we gwita kuga na kunyanya so thirikari no ntu wengo contented. So one of muturabo kuthetera obodi so how long did it take for him to does it matter? It does. Kira kina bata na ugere umwe wankoro we orogo kuto akira wa ojo no mo barabe demoted. Okay. Na ugere mabo wankoro we. Okay, inkwenda tu kithimu inkai lakini mbele yetu aranire na mheshimiwa Mwendali na tuichwana na Mwendali ndome comment yaku kiri Facebook tube nato kuwa maoni yaku kiri rwariro tu rwantu kwena rwa it is overwhelming okay kuri moku waritwa Bari Junior Rua. Good evening Martin Kevia bwana muuna sana okay itokalete ko bome ya Bari okay seems like kuna kaishu kiri kulod kwa nini chakwa Martin I predicted na itokalete kuona it is true that leaders think about the next election leaders think about the next generation but politicians thinks about the next election case to Meru nibo kuri Meru dai nibo bwana lead man akuwa tukomeni onto Facebook ya kwekora ku load but tukuona Mwendali okay
tukithibitha tukwatwo na ali. Halo Wero. Wero le? Halo. Habari kumate. Unibui kabisa mukuru. Rumwana. Kabisa ndina mantu. Kazi ya chambewe wetu wake nyomuna. Auketheka bwana Basa. Mbori Basa. Metawa Mbori Basa kumaruiga. Karibu Basa. Era muna la gutango winjara. Congrats kwawe. Halo. Iko kubwa Basa. Hapo kwa la gutango winjari. Na kugadio tetera ngabano. Na hiyo kubwa na mtetera mono. Na hiyo komba next ndikane mtendi batwa tukira chamba ndita wa jime muchui. Jime muchui. Wa bwana. Jim. Na ura tatele kama yaje na unyawa na noe. Na ni kampani ile. Kampani ya masuala utunzo ndani. Yambe kuligala mono ule ngabana kurola ule ndikitenda bana utunza tunyo ndani. Yambe ngali ni bwana Martin. Ngali ni kio kizadia. Ngali ni kio kizadia. Ni pazele ngwada ule tuze budi ya tiri. Utu ya ndikitenga bana ngali. Iko so problem. No tu ngali ni kio kizadia. Ila ndio bora kizadia. Na wao makote ya ndio daraja ajili. Na gari ni dawa katika timu ni kutodirika lichombe. Ndio dirika likiwa polisi utapolitiki. No mwaka katika ndio yote. Atuboma baladi ile wakati kiti wanda yutana nyuke. Atuboma baladi wa uone nusu ndio wakati kiti. Kuna mmoja ndikale jirana yuko tuko. Adireba wa roga ni weto tuko. Ndio ndio basi kujinyo kwa ndipo gavana. Ndio aita dictate. Ndio ndio wakati kiti bala ndio kwa bionia. Ndio gavana kana kwa ndio bonge. Ndio kutunya ndio gavana kwa hiyo problem. Okay. Ndio wewe tu. Wakati kiti umio. Tupite gavana na kwa gari na kalenyo. Okay. Tukigo na kubira tugatire basi. Basa. Yuga matuja kubita kaunti. Kaunti ni itina siasa. Ni tunajua peace. Neka ni tunajua wale kana baadhi tukabuja vitune. Yo tubeke kongere kamero na ndio cha badali kiongereke. Kani okeza kunya dukana tena nyameti Meru na Yambene. Yama ndungwe ya itulia. Na kale ya kubia yote okeza kunya wako kwenda ukiagiza tena benzeven. Okeza kunya ndio era ukodi. Iko na Meru tuko ya mono. Okay. Nike kwa najua nikae hata hapo leo mimi nataka kutubiria. Ndio 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 polisi kaunti. Na mwini. Maji tunataka implement. Kuita sub-county. Na sub-county ni promote kwa hiyo mwananchi. Na sub-county ni kwa MCA. Ngoma tongele kuita. Okay, jamaa tunajaje ndio ndio ndene. Nipika kuita sub-county no mwaka mpya zwali ngumu. Lakini bwana wanaenda kuita kuita wate kujiboga mtu. Iwewe kakala kumele kalakia. Okay. Yaani wako ni mtu ndaoni, ndio kitu ya kuwekwa kile kuita county kada kuita sub county. Nikaenda kutoka kwenye kuita marriage. Nikaenda kutoka ndio ndio kwa ndio kiale. Kwa wani matuja county sub county matuja county kanito na siasa ni dola adwamwe baratereka. Lakini bado mbuge Pena mazia to kwa foto timoto to wana pilioni tanto watu wana pilioni kwa matuja yao. Pilioni kama ndio machini watu watu kwa pilioni. Na wale kwa mbele matuja yao ndio msio kwa mbele. Kwa baadhi ya mara ya pilioni ndio mbele ya mtu. Kwa pilioni pilioni ndio county. Okay.
Takijuri kwenye ndio mwananchi wa kawaida ndio tukugira na ndio tukualia mbele. Kwenye ya kuvuga muke za kuibu wa wabore msiye na wakazi ndio na ndio na iwe na atengule ateta kweli na Kenya kama atengule okay na watu tulia TV na tuabuta ya kama remzi wetu hivi tuabuta ya ndio okay. Ni kama atengule moja ndio mwanzo kwa na mtu mambo na mtu na mmoja kwa hiyo ndio Martin. Okay, asante sana basa. Thank you. Brian Arua, people are saying that the county to be split further, forgetting that Nyambene does not have a stable source of revenue except from Mira, which market is becoming irregular and more so classified as drugs. Mpuru want to be Nyambene kingpin, and he was once unable to advocate for Mira in parliament and asked Kajuju to intervene. Now I wonder how he will even find market for the same, because he is vocal only here in Meru. Ni Brian Brian nawe Kaumbudo Faris Arua. Hi Martin, say hi to them to those two leaders. Honorable Muna is doing well and we are proud of him. Governor should be given time to work and should not be distracted by politics of division. Muguna Mugambi akawa hello Martin nkederia mukuru muchoro kwa mheshimiwa Muna. These distractions ina chumba kwethire kiumaira to kare ari oni mugere atire, especially when you are a governor, na it is good ibaretere nini ya muthomi njoki we performer utena excuses yo anga ne MCA fulani akwaria ne MP fulani akwaria nonto the necessary tools cia kuritangwe nonankeri chionde nanga watuika kwe one of the tools ira ubati kwethera ukiritangwe na chio no ati any of the tools tuwe onto becha chi kurea kuya kana nyei kuniga ira ibati kuya Meru those sort of stuff iro ndo mbekia kuremwa ikuritangwe kana tuethera for example MCA boradi MK yakuwa thaie na access governor thaia muringira thimu nyethira mystical agetha but mbere ya inya office ne otemona inya mystical ujongo itachoka kuona nyati mo ateteka and it's one of the things that we were fighting for and I'm happy they got it. The document bu mheshimiwa Muna Kevin Kome Kadhuri Arua, a progressive Meru discussion is good for every futuristic Meru citizen. The subdivision of Meru County should not bring about fear of the unknown, quote unquote. Otemdo gukira kwali bwana Martin. Na otemdo kira kulita maoni jawe. Lakini kira unindaga siasa na ngeta na mbere gukiraga ni untu brobuke ja bwaruru aria butonye nkoro ni chianto buri urongo buchoke buje ki institution cia governance ya county assembly butiri kiroto kya Meru kulitura ngugire to maringa kura ukeja gutwika untu bukeja bwaru na gutwika antu bobate kulitura ngugi bara baringite kura te akwende miaka etano ugakoka mireta iri ije twene oka iri ikeje ngi Meru untu bunka burega buru kira kionde ga affect service delivery menyanto bakoti kintu bakona kira barerigirite uningeta na mbere gukiraga na gugipinga Rwaria rwa Nyambene rwa affect mheshimiwa maendeleo yarawita how watila how tuna DS lady ne bora DS abare kubuko. Thank you very much no tubotu kire dimu kutuki wao but turi antuino kwa Rwaria rwa Nyambene. I've seen you kijawa ni to very vocal na yoro maua already antoba Nyambene bakareo woti I don't know until when. Is this not sabotaging economy Meru mheshimiwa? Hello, Bwana Mati. Yes. Kama rili Meru. Yes, please. Ndio bora mnafanya kazi nzuri. Asante. Kubiata Rwagirogo nago. Na batwe ndio waheshimiwa. Kuna baraba ili ite kudatera mu Meru. Na tute ku support anything. That in a feeling that the current governor of Meru County, Her Excellency Faith Kawira Mwangaza, kigina kirake kuuma Nairobi.
ya Meru County ati kumenya twaira twende turi a Meru niyo contention twinyo batwi na gavana Igakara omauga kwi region yatonere kura yawi makosa ukiakoromba kura okona ubatirio tumetantu bonde President Ruto aromba kura iko ari na party mwezi ari na wivya Azimio lakini that is the president of Kenya no area Kenya batirio tenda likewise our excellency our governor we expect that understanding that Mumeru wende arari kuriro oneration ndesiame Meru to the will of the majority in a democratic society. So to a feeling that one region is being left aside, sharing ya resources, representation, dirigari, na mistreatment ya deputy governor. Na to a feeling that atwete debatu antubanyambene. Ba tuna tukaria nantu tuvero kelirwa bila bikuma njire bitosho kakire antu then a time comes to go interest ya community ni supersede the interest ya individual like we demota ego tumatua antu banyambene da ifrandi movement yobero te kuriaste monkare tukadikirwa utobo kambiria ri turi ambiria coming Friday ndio kwa the first maandamano this coming Friday mpaka tusikizwe. Okay. Even declaration tukwenda kubwete no monka tuzikiru basi. Na hivyo tukua wetu gavana nuyo kedro ate kuomba na Meru. No kedro na kuona Meru ni omonenera. Then tukwenda ku petition the president of this republic tumwera sire. Meru ni kunenera kawira which is true na tutekwa na Meru tuwa bureku. Tukawa darakanivi ina 3 constituent. Isiolo in a 2 constituent. Waya Meru in a 9. Na imo large like Bore is too large. Igembe Central is large. Immense South is large. That is almost 15 constituencies. Nende bila tukuona. Tukera Meru kinyanya mbene kaitwa ya kale former nyambene ika county. Still ni andation okiri baatu antu ba Meru. Kinyambene kona bilioni 10 na ile. Immense county kona bilioni 10 na yena ile. That is 24 billion. This mathematics mheshimiwa, you know, just because Nyambene kana Meru kuitanwa does not mean ati kiri share revenue ya national government ile kuja ati kinye kuongeleka kenda Meru inankirwa billion 24 really. The moment to autonomy at Nyambene. Which uko abati kuzo kukari. Okay, kuzo whoever was the DC by then nare aiku register Nyambene county na yona kundi yeyo tukiko tuna county yetu Nyambene na tutu kuona mbirigo ya Meru itikomba kulita maendeleo kuonde Meru no ntuba population yetu no ntu Meru is vast na nindi cia ntu vetu ni nyingi muno so rune romba ya tumba kuromba na we are pushing for that so itana version ile kwa one man one vote 1 shilling. Nyambene yetu itu tuone share kuma kidiri garera nene hakuna vita hapo. So watu tukambiria maandamano. Inciting our people kura kwa wote. Raba tili kwa kidiri gari no ntoba tu tevi tukona. Na hiyo si vita. Monka tukolome tudikirwe. Deputy governor ayewe tiyo yari yake. Utibu maya kwa na deputy that you don't respect. Did you say boku incite anto? Watu tugera tubeto bakarea. Mati. Okay. Langu jira watumire Meru. Tulwa tulira ndo beto aetatia. One reason ya Mantoyano to boa deputy governor so to be clear. Number 1 tuteko na resources ya dirigare county batu hizo kunila. So that feeling in our heart. And that is a bitter truth. Yeah, to a donation from somewhere like Biresha and Chanarik. We tumbo kinya party mwe nyambele kwa tuka nothing is coming out of that money billion that ya almost 30 billion almost 30 million ni makosa. Okay.
then okay yo target ya region kubutana gwene ku demote kubatuma mishie atuinana ba nje mnomba idewe banyambene ba nyumbani dai bamo baraba kukuba demote mheshimiwa barua bata demote they were just enacting capacity bachokara batikwethira bari araba tuare tokari na mtoto wa Inanga Inanga kuma gavana kawira arokuma Inanga aria mushi tuare tukwaria yoro turari na mtoto wa Akubu has a master's degree lakini biso ne Akubu kwengo arero diploma ini one mdo na master certified na baba nje mno ya to cite a few na in fact nyaba ito ba bigito barombera ponde mu Meru ne batu tuliko ari orongo to ina more than 25 demoted na bangi batengo ine fully. Okay, thank you mheshimiwa. Asante sana na tubo tonera kanya mukoro. Thank you so much. Thank you. That's it kudira iweta bonene sana, but please if you allow me gentlemen, mheshimiwa muna ntiko mnyaboba kwa affect bwana Atea lakini ndenda twaririe kiama kiono ntu ndiriona wora assembly ya ukene no bukinya babu bwa ukene kiama kia bas nonto kweba kuwa bunge actually ndironere pa mheshimiwa Gideon Kimathi na kia kwithira no tumuone ndeke inkai jiriwitie reken Gideon Kimathi twamona chief advisor wa manto economy kire governor arua kinyaba kenga mwambi manyara secretary general okay makeken well it's another jubilee no it is not non-tore oni secretary general kwa ekwaria mano custodian inyawa document chekiama na so many other nini vya kiama so was ekwaria goro respondia rawire antubara nonto some of them are the election losers 2022 na iba wicho space ke the current administration na bagicho ira space most of them were pending bills bakwenda iriwa na Meru County one of the ways chia key nini unlocking key for example there pending bills chia kuiriwa na no are former regime ikuwa serikali ya mama iko imara really eterani banya kiuria wauria na nda answering you na ne affect kiama yakwa ikuwa serikali ya mama iko imara so you be assured antobara bondo ne bakaria I can tell you for free there is a lot of money former regime chinchirie battery tenders chio na manto yari you know so iwichuira number 1 nafasi in the current administration number 2 secretary general kwa kiaria narawire antoba kinya they are not members of the party into membership are one year na ne lapsire na membership ka lapse ko tawo etate renew as we speak irinya mwenda I member of the county assembly pays money to the party every single month in the ambecha kike amante disclose ni yana lakini every single nini in the ambecha chimenya kuramburi ithatu kike ama sawa Martin so utemea narao mekuwa wewe imukiama one utirite nya subscription fee kiama you are not utishua kethira inya you are an active member mena withire wewe menau ba mheshimiwa Kimathi I respect so much no wethire evarichira na bakarenga bone na ba nikimburugo barichira bandu no akiama ba basi no ntoi barani na akiama ke basi ko inya membership nini yo ne etriate ne expire na ngende bakethira ibakwenda kuinga secretary general nanga bathiate the due process ire thiatawa na utemenya withira wena ideology ya kawira mwangaza and at the same time wena ideology ya Kema Devolution Empowerment Party na tuina Kimathi ule no problem muite bora tuikwe Chief habari yako na asante sana tupojukiria the more I know it's close to midnight but seems like
muchemano yura yo ni bwabwithire the other day kana press era bwabwithire that tuko ya Juma was it ni yomba kwirwa ni null and void nonto kuringana na mheshimiwa hao wenda Kenya ni ati babu na secretary general actually mombo kwithirwa kinyabo te a member bakiama ke membership wenu ne lapsire you botere a subscription kire kiama ke so who are you they are not party officials. Iwe huo mheshimiwa Gideon Kimathi kile kiama kia Mbasi. Okay, bora sana Martin. Na ibo yake momero ndoro so tege no dikere tege chunki. Bere mambo yake ya makia Mbasi. Ilo ati founder Mbasi. Na kile mheshimiwa Kenya. Au arena particular ya sochoka yanka usana. No, mtumbere maite tuambirie this idea kuingia kwa video kama kamba. Na like myself, I'm a right member of us. Na kira atumire kura ile atumire nomination idiwe MCS beto. Na mtoba yese shima mono. Ne kura ile sio ndebatu tuachuire kama getu kamba. Makiama kamba speaker official. Make a member. Na bwana Kirinya na Kinyamo secretary general interim na kumanyabora kama kamba gitadia idura no via kyo grassroots. So ni interim Kinyawe? Ni interim official. No kedra membership kuje kwa ya the right member. Ya bangi bare aga 10 shillings tipa kire kandi yao Kirinya na very clear onda ile 100,000 ya life membership anda wakia matika member ipikia officials interim kama kedra eka member na anda ile interim secretary general oro achokiuga agotoka como wanja bati me ato bati to kuira to kamwenga bere mara na rasu tere ndura ku ate no ate chokero indura ku eta magoro na ja unijo mantau ja ku kwenda na tukondo bitake amene nto kedera indura ku monto onde wamba ro aringere kama kamba skura tiene levo monka tono tongeria point na hubange bonde Mongkanade ne ndura ku according to interim secretary general. Yo na ndura ku gotonya nyomba. Ndete te kuro ndura ku movement. Ya kumeki sure kamba kiorongama. Because ni idea. Number 2 basi to kulikia kura. Ito estre kile to testo na mheshimiwa William Ruto. Tuweze kaneria tu support dirikare ya national na dirikare ya county na kuugante ukira mwananchi na mumembo onde wamba urore Meru arire kamulitira ngo bine dirikare ile Meru ndai na tutero nande tutoro na dirikare na bamugambi manyara bakira ito murongo rego nare boka peuro na mheshimiwa ile Ruto so makosa yake maji uke support mheshimiwa gavana Kawira Mwangaza then ikore kira ito murongo azapate linda na kinyasa secretary general inaoga na makosa mheshimiwa ibedete support mheshimiwa ile Ruto ni ya secretary general godo no la muone ari na ro mawa Tete kuwaje baba ko inside county tega strong we so that is the position na members bakaje na ile ile tekudire ya diku Kirinya na uitangwe mbagara kile makosa jao ne kutonya geti mwelea ikuzalia county nonto mwananchi mondoro ringire mbaskura na kolins mwana we ana ikarambasani na kunijengero ruji na kunijengero barabara na ndio bakaeru abambije corona dirikare rero itare mheshimiwa bariwati some of you kuri marando yo yatire kire dirikare ya spending bills na niyo bigyo utuma buwa kavana ni mama kenda yariwa nande
baraba kuo hapa ulite alo nonto mbere ma likali teke na mundu ngaba no mogo ngana likali kulingwa abana bo barejira nonto ko ngwera itire baba kuo ule akko jaba kwenda kwa ikwa kende nyamo ba urwa nano ezira kenda kwa ikwa kenda urwa Baturi ato wakana na ngavana ne indeseme okuona kera iso murungi bagwatene na president yeguru koi marando bakwenda jare wana Nairobi so batin kwa muchezo jure Meru muchezo jure kinyagita o turiki muchezo yure ko 2013 dele mheshimiwa Munyadhuri ngavana Pero no es de forum day. Mwanka no era esta Supreme Court. Que tu morungia koija. Aruwa no es de forum day. Amunturo gusto ni mwananchi wa Meru. Na hicho nande antubara progresses debate para vile no we have to talk. No tunaino kuona mchezo jo na juu. Jo nyambe jo akuga nyambe nega county. Imuchezo yo muduku sana because personally mbugete woni nterega county yitwa na yanga bana nterega county yitwa to korega but no really kana kipindi keke adira kile to muronge narrative ni eri created ya mugendo mwiro na narrative eri created for political purposes ya 2022 na lai kila baudhi ya ni tribal organization no na county no era que kuona bana ndiba kale bakambili ya tribal organization woni ya muntu egembe kana nyambene no tunandi la tamba tenda kuwa yetwa nyambene awa mwembe ombiro anto batiganya bakuwa boy batiganya which is okay sabaimenti bakauba boni bayimenti lakini dai muntu wa magafuja siasa jaja otaro kenda parona ngava na kawela uweza ni nenti akambia kuresi emotion na leo ni gentuke very backward na kibati ko encourage ya in Meru so nonto bakwenda pesa muntu wa imenti atega muntu atigania muntu egembe akora muntu na tuku batiukana batangu atakobera Serikali na ya kaunti ya Meru kama nakawera mwangaza atetonya kila chief policy kama nakawera karime musare na jombele ile muitranto buge na MTS baba ingi ho support over 6 MTS ho support governor ile ulitingwe bwa gitarire so that is the way to go Mheshimiwa Kirenyariwa that is disputable yeah mbona mporo na mbuga no buri kirinya mbuga atwira kedra mporo ka kwenda muntu nyambe na monole wato rwira na pita munya ale ngavana na ro nyambe ne awe inkuru itire jo mutena na imenti ya eneka jakaire arona na ntochio taita ntochio na deputy governor na minister of finance okaire mheshimiwa mpuro aronwe aramudiria wewe ndikari ntori na ndikaire arwa nyambene pata mu support so and this is not about the community, it is about its interest. And waba ingiro kura miro na waba ingi sana. What interest? Wana kawira kio ingiro kura, kuna MPs wa ingiro kura. Na botu tiku uwa kientu kia ona ugi ipu kiorua. Ne focus yonde nige tekia ngava na kawira. So watu tukamwa support. Na ingodi ya my friend mheshimiwa Kirinya. Nacho kere. Na ili kamera tuku modu ya to atenda kuzija kia maiki. Aki sangire berendura kuimukinyera. So ndura kuiji ile ikoengana kiamene. Ndura kuitiuga emoito mani ke tandene okaigwejia ya okaigwejia tege megambene. Erande te ko kaupara ungendura kunitonyera nyomba. Okay, Mheshimiwa, thank you.
Thank you Chief. Asante sana. Asante hawa kuna ndio mkedaria muona mwana is a very objective young leader. Tuyo wako ibwa. Mimi naona anaenda mbali. Amekusikia. Asante. Thank you. So seems like ndoje kiama kiki enu mheshimiwa itekudhiraira onto draku ni kuibanga banga. Well, we are in a democratic country. Na kiama yetu kiama very democratic. Na mbire mheshimiwa Kimathi Gideon whom I really supported na whom I really respect non to experience yake siasa na leadership arikane we equally fought for this party na kumenya wengono ukwembira we spent so many nights tukiro ya irakiama ke he worked very hard for the party also lakini ende ideology ekiama non to in every political conversation and dispensation kuna guiding ideology mbere mheshimiwa Gideon the fact that no economic advisor wa governor Kawira atibati ku mix issues atibati kutumero governor ku mix issues na with all due respect tuna stick na role ku guide governor wetu nara atikuithira aina technical know-how on matters concerning governance onto he should be a governance expert by now. You know in this case kabo ukumela kinyango wewe nonto ibokuwa wote mukariwanya mbene hapana ibonto ngokwira atire na stick nende nonto there is more to his bucket in terms of guide governor than what is there for in his bucket mantuna yake amakia basi so nkethiria buru mbere mheshimiwa but we are the minority fortunately or unfortunately kura che kuringwa kutugere kia make basi kina MCS 20 kia make kia UD kina MCS 2021 now barawa tu kaibo majority side of the government but we are the minority side now the burden of more burden ya correct thirikari na point out inconsistencies na issues iraga thirikari tukuthithia bwega falls on us as the bus party we are the ultimate opposition lakini burden ya kwithira to minority irieleweka that but tutubati kuthira tuna more burden ya point out the nini in the government so mheshimiwa ati mea ndikutuika ka force the minority side kituika kikaina rumbo rwa governor Kawira Mwangaza na ara ai economic advisor wao I think democratically mheshimiwa nabati kwa allow democracy to take place. Yes, fair enough. You know na by the way don't answer this ntukumwe mbona itekanya thrice of 4 times kakwaranire na former governor Kiraitu Murungi ambire there is nothing like party ideologies. Party is just ne taro tukiokunia mheshimiwa Mune. Very kwenda gwira atire mate. Very quickly. No kuona mheshimiwa Kirinya akari manto yake amora ali reserved na compost lakini ndari manto ya ora gavana gatethia ntu bako no kuigwa ari jikige gituma so no kuona Kirinya baraba kwa attack secretary general kiama kiawe kiwe gituma bakuringa nuje niki Kirinya no mwankari manto ja party nominated MCA no mwankaro ngamya kiama kiawe na atebera mugambi manyari nyake waije mugambi manyara gwatia akariora mugambi manyara kugitate akwaria nani equally the elected MCA ikio tuma kwira antu barabanya kisti kwatwika gutigi tubakona thirikari ni bakamble na ndina responsibility yonde ya make sure ara kwina resource account yomba gwitanya kisti inkurungamana rutereru kenda na miaka 5 evaluation yako ekithitho gutwike gwigintu ndatetherie na kyo antu barabantu kurite na ndio kuona Kirinya akwijo wengwa akwinya gwigituma gikuringwa kia mene kiao weba bange bakwaria contrary turete kitio tiwe kuga nikio tuma Kirinya ningwa bara kuona bakiaria manzo ja kugania account na mbi igituma bakugitate
igetuma bakuringa pate lindo kwa kila mnogi nyae far away from that nigera pate lindo ndakario kamburia na riri the other day araua skuru ingi na principal ateta skuru ingi and it's no problem na ino ndoka ingi ndari che skuru lakini ngwenda kwira akiatire na pate lindo weye kwegintu kwenda kwaria bwana Martin na ndenda gukia rero ndinkwejeta kwira Meru oma aratweterete kana aragochwa kwina outside forces ukorora thirikari Meru County na wije mono indikana ndireja TV no akairire tonduro reo iro kumburia governor athuri ari independent uri ona ate akarelate na babangi na bebia mena takwira for me ibije we governor we elected MCA nominated we MCA gute mwanya jore no ndo we kiamena no te kiamena ingogyo kwenda kulitira mwananchi ndendo kwira mwanga thaiji kwina outside forces muchemero joro orona kirinya bena jungu na ara mawo keja kugania joro ali muchemari tujura bangi kirinya na barabangi barari nao kwina forces iriome iri kwenda kuona Meru ne gwita njirera mwananchi ataringete kura ita nereja through the parties ereja na biama angu kwiro onto mbuga inyo Martin uti kumenya ngoja kidogo kiama kia UDA kirario ari tena kugira angu kwira aratweterete ndeto yitakinya kino kona ndikiroria kiama kia bus kirira MCA bao mukathikira ngavana kiama kia bus aya tumagi kiama kia bus kije kingi tukomejige ku next kire MCA bao uro kathikira ngavana no tuteke kiama negetu twamupanish maybe PNU no problem bunga kiama kire assembly UDA Jubilee no peo utweke bia mabionde ibi ko distance MCAs ba kuma kire kuwatana na governor to kinyara na ndia kareje kan governor ari alone na county assembly te muwatanira kenda na ibe ya kureta rwali ro igo bakiwa ngatokare ta impeachment kaire ngambi ne otweterete bwana Martin na ne o formula ya guchowa iba kirinya bakiale kugita county na bakirinya bangi rwali ro arugi momentum kenda na ndi muntu ambire kulitokea wabire babu kire makenu gikari nawe keke ali na bare mwanga gutwike kama na garije kati ya rungiwe wenga lakini ndendo vera atiri uri interested nkaridiche mu Meru alitero ngoge kure kana kware utege ngikwa na uri no kana tu ko tu kale ka bwana Mati watu ka we sabotage kweje kwaragania account bere service lakini na mwananchi ukambigwa nikinyo muno kaigwa nkiaria utasikia nikiongea na uni watu wetere tena kirinya ate kwera they say babu support governor but ko bwe the oversight role era nemwe ya role chenu kire assembly oversight bwana Mati nite kugatire ukare ukiringa gituma ukigiragia mwananchi ona kirabatere kuona iyo ti oversight bati gwita baba kugade oversight babati kwejera maratazi batu bomera batu iratire kwembejira baki watu waka damu na itera kiro ni irarero lakini te papa kibiri nande what's the significance of kibiri oversight. Thank you very much gentlemen no tubakora kanyo tukubana arua kwaranira na Meru ukilugira Weru TV na Weru FM station yako anytime tukwendera utere noro yuko utere to kuinyile kinyero yuko tuko tu hapa kwa sababu yako right of reply okay na 0 minute Mheshimiwa Buru manyare enda kuona ni kirinya yete na manto kwa kane Meru anda kuweta ngore I know bije baba ingi yeah we are many but teka tukagokane Meru katukwenda Meru yethira ina equitable distribution of resources utukwethira ko no kuri iguru na ko no kuri ndi rira twari na ADP no kurika na ndawire document iba tukuthira friendly ke mwananchi tegethire ko no kwa favored na kinya budget ni yete na bogoi kwa kirinya mwenda. Yes. Thank you very much. Asante sana. Mheshimiwa ukedwa ni Irene Mukuba Utwiri. Asante sana former ni constituent huku. Thank you. Asante sana. Thank you very much. Nawe no tubakwidra wena batu kiri mubango chungia siasa utuku bwana Arua. Na tuweta sana. But asante ntubakwidra wena batu tuku bwana Arua tukari na Mheshimiwa Muna Kenywa Josephat Nicholas CPA Domba na Mheshimiwa Kireinya Mwenda nominated MCA wa Kiama Chambas woni Bishop of Hope. Yes. Asante. Ubeto Martin wechongyo dola kiri barabo onde mobedeti mubango yo tukubana Arua mwerekeri mubango yo kari Ken wa Bisaka twin kiri graphics roto bwithere graphics iraona indongi etawa ni ntakaita wa Kevin kiri kamera ni Jeremy kiri transmission ni mrembo weta wandungia. Good night. Ubeto Martin wechongyo dola. It's been real.
For real. For real.